Yo busuafo Nyankopɔn asomdwoe nka mu nyinaa. Yɛda Yesu Kristo ase sɛ no nso ohu yɛn mmɔbɔ na ɔde akyɛ yɛn. By popular demand no, yɛyɛ program bi ɛyɛ this week. Na yɛyɛɛ no response a na ɛba nyinaa no na ɛyɛ positive. Bi mu message me privately sɛ ɔmo pɛ sɛ yɛsan so yɛ program wei part 2 because ɛyɛ important topic a ɛwɔ sɛ nka nation nyinaa yɛ address, but yɛnka mo asɛm no yɛato yɛn adwene mu ɛwɔ ho. Yɛyɛɛ first one no, nnipa bebree ka nsɛm ma in fact na me werɛ koraa ho. Nti ne saa nti ɔmo yɛɛ sɛ mensan so nyɛ ɛyɛ part 2. Nti Nyame ayɛ adom, mehyɛ bɔ sɛ Nyame yɛ adom a Saturday yɛbɛyɛ saa program no. Nti ɛnnɛ no yɛpɛ sɛ yɛtoa so. Na yɛ sister bi a ɔno wɔasua something about human rights ne ɛyi. Wɔsɛne me audio bi a na ɔreka story bi. Nti before sɛ yɛbɛkɔ akɔhwɛ other stories no, mepɛ sɛ yɛtie sister no nso enum asɛm. Yɛtie sister no enum asɛm wie a, na yɛasan nso akɔhwehwɛ ɛyɛ nneɛma a esisi nkurɔfoɔ so other testimonies. Na yɛn nyinaa yɛyɛ dɛn na yɛadwendwene ho. Nti Nyankopɔn nhyira mo. Wɔba so a na wahyɛ ama obi na wahwɛ. Nneɛma a esisi paa. Nti yɛnti yɛn sister no enum asɛm. Nyankopɔn nhyira mo nyinaa. Good evening, enuanom ne adɔfonom. Twene nkɔ yie ba yɛbɛka. Na mepɛ sɛ mekasa fa this Kuwait issue no. On several occasions, and I've been witness, meyɛ social worker, yɛfrɛ me Priscilla. Meyɛ social worker, and m'ani di saa nyama no akyi paa. Me advice kakra a metumi ama yɛn ne sɛ, this issue no yɛaka, and akɔyɛ sɛ obiara like afunu no sɛ dɛn. Radio stations ayɛ ɔmo part, but yɛn naa no na yɛaso yɛn naa Ghanafoɔ no ɛna yɛaso ɔden. And if I am quite correct, president no, even right from Mahama Abreso, yɛma mpanin Mahama Abreso till now no, so they have done a lot of initiative new way, even they are blocking kwan from going through Ghana to this kind of Arab countries, but yɛn nuanom no mu fa Togo, Nigeria, any adeade de kɔ. There has been even instances people have recorded like omutimi bagana into recorded near omako through crampo no war immigration wo airport na obi kwa bache no, but omutu honom na ye boche a they are like, oh umpemi ye wo wakwa abentu umpemi ye anase bia wo anye yi ama baby ono so be ye ama no wakɔna ne ho akɔtwerɛ no. Hwɛ Arab countries no ya mente mwase o. Ɔmo nankasa no ɔmo mbu kromfo nankasa krampo ensa embu human rights. Now who do you think do respect you? Yɛnkɔ YouTube ni yɛmbɔ princess where you can say the ruler of Saudi Arabia no ode ye ono ne mama too. They wanted to even convince him say onye na human rights embra wa lock you for so many years. Omu nya kwan ede ba internet so say ye hu man crampo omu echi akwan. So how much more wo a ufie eko Minyanum se to kwan da obeka se Ghana nyo, but me catch you, they are hard working people omo ton ice abo mo de show omo ma.
So wohu ɛyɛ den a Ghana wokɔ w'afikyire a wobɛtumi adua bankye bi at the end of the day no wobɛtumi abobɔ de ayɛ wo biribi ayɛ no bankye ampesi anaasɛ banku bi mpo a wobɛtumi aka. But ɛnte saa wɔ other country. Obi man nso ɛnte sɛ yɛyɛ ayɛ man nso. Nti mesrɛ mo nuanom hwɛ Arab countries no ɛnda fam o. Ɛnda fam koraa. I do research da biara mewɔ net so mehwɛ nea ɛkɔ so as social work nya ɛnda fam. What they are going through, nea ɔmo kɔ through. Wohu how much more wo ɔmo ma no krampo no ɔmo fa ne sɛ akwala mpo a ɔyɛ bɛrima a wadi 1 year koraa ho wɔ mfasoɔ sɛn no. How much more na wo a wofiri wo man so ɛrekɔ ne ho, how are they going to treat you? Nti mesrɛ mo a ɛsan srɛ mo a we should stop that. Yɛnka nokorɛ ɛna yɛn Ghanafoɔ no nso a yɛwɔ Arab countries no yɛnka nokorɛ. We should stop saying that it is good. Ebia ɛbɛyɛ ama but normally no out of 100 no bebree na complain sɛ ɛnkɔ yie mu ɔmo. Bebree na nso na yɛku mu ɔmo. Nti me nuanom, it's better sɛ yɛde yɛn nsa ase mmaa yɛbɛtena ase. At the end of the day krampo no sɛ day kra wotumi ɛyɛ 5 cedi ɛnya 5 cedi krampo na it's better sɛ wobɛkɔ a they go and maltreat you. It's better sɛ wobɛkɔ obi man so ne akɔ maltreat you. Even sɛ ɛnyɛ krampo na wo ho kyew anaasɛ biribi a woda no wo ho atwa w'ani ɛhwɛ wo maame anaa wo papa anaa wohwɛ wo busuani mpo anaa wo nua Ghanani mpo na ɛnyɛ krampo na ɔhyɛ no 1 cedi mpo a it's better koraa. To me no it's better koraa sɛ wode ntoma abɛsa fam ada so senior wobɛyɛ wei wobɛkɔ obi man so a yɛbɛakɔ maltreat wo. Na yɛn mmaa no nso so no yɛmfa yɛn nsa ɛnyɛ biribi. Yɛmfa yɛn nsa, we should be industrious. Yɛmfa yɛn nsa ɛnyɛ biribi. So wohu but akɔyɛ sɛ yɛpɛ sɛ yɛnkɔ mbra na obi nka so yɛka ne sɛn yɛso so yɛakɔ aburokyire no bi. Yɛntena Ghana na yɛmfa yɛn nsa ɛnyɛ biribi. Sɛ we other countries wode sɛ wobɛnya kwan a wobɛtumi akɔ other countries but Arab countries deɛ a yɛbɛka sɛ ebio Muslim country deɛ menkɔ hɔnom. Ghana ne yɛnya ne fo a Muslims no ne Ghana Christians no ɛte peacefully but wonnya ne saa wɔ other countries. Nti mesrɛ mo a me nuanom, we should be cautious. Yɛnyɛ very, very careful ansa na yɛtu anamo and we should tell a friend to tell a friend to tell a friend. Yɛnka nkyerɛ nkurɔfoɔ, yɛmbɔ ho ndawuro. Ne yɛn mmaa no so no, yɛmfa yɛn nsa ɛnyɛ adwuma. We should be very hard working. Adwuma a sɛ yɛwɔ Ghana yɛsɛ yɛyɛ no, yɛnyɛ but yɛkɔ Arab countries na we do 100 times that work. Yeah, 100 times that work. Nti mesrɛ mo a momma yɛnyɛ industrious, very hard working. Meda mo ase. Epacho sɛ yɛate yɛ sister ne foto no a ɔmaayɛ no. I hope sɛ na yɛtie. Good evening. Epacho yɛbɛbobɔ mo a ɔmabaayɛ program no so no. Nyankopɔn nhyira mo paa. First one no, Sister Baafo Cindy. Nyankopɔn nhyira wo wɔ so. Nana King from Ukraine. Mekyia paa boss. Sister Mr. Chireme Kwame. Nyankopɔn nhyira wo. Ɛna Mr. Adomako. Hisi ade ye program nyame boy numri ye de preaching nso baba mesrɛ mo Bible si bibia wɔ ne mmerɛ bibia wɔ ne mmerɛ Nyankopɔn hyira wo Nana Kwame Ado Blessing Nyankopɔn hyira boss from Dubai Nyankopɔn hyira wo Jonathan bro Spain to say no say nyame adom bibia bɔkɔ live wo hwɛ me Rook good evening. And Sister Janet Tete
enso wa ha mechia opa brother Jonathan I say what kind omuntie ase not even other countries yeah semo sister Cecilia Taylor enso wa ha I say good evening, God bless you. Thank you pa Sister Joyce Safo answer. I say I agree. The lady, we should speak. The lady spoke the truth. Okay. And I Kuwait news. Nyango Poinshra pa. I say good evening, family. Na sweetie. I say capital to start the work is a problem here in Ghana. No question pa because so obi ahotɔ no Ghana. Me sure say obetu ne na akɔ. Ɔman say nkonko tocha no. I don't think so. Sister Mercy Boatman so I say and Mr. Ben Ablo. I say this is very serious. Eja, I say we dey hu. Mr. Adomako Samuel said that I say our countries is not easy crowd. Too much pressure, bad food, bad treatment. And our can you say? Aha, nti ye be say your bosses they be na kosem treatment or na nkasa fame ye be say tie no online. Na ye ni na ye dwendwene ho. Okasa kakra be pause na ye di ho nkomo. Aha, nti Nyankopɔn nhyira mo. Yɛba bɛkɔ yɛn so sisi a na yɛti yɛbɛkɔ sisi a na yɛti okay. So na me okuforo ya me ne me auntie. Nti na afikọ na mawie senior high school a mepe cement aso. Nti ma wa na oba na o se obi si South Africa na my ready mekọ ana na me sua na o se mekọ a mekọ kotwa passport picture na ma send am nipa na wa Accra within 2 days and 3 days meet me akọ. Nti mama ni gye pa bi ko na meto na ni ma adwemu se because me se ma we school a me pa adwuma nti we dey free ana that time so na me bompa e so na adwo e bompa e pa ti na me ni se bia nya me na ebie sa akwanya na mama ti me tu ho na mo na okay so emra oba o ma me na introduce ni panchira wana mbashai na ma me ni pa ne dada mbashai no nim. Okay so emra oba be free Ghana no so ni pa no kota na chen kakra ansa na wokwa na se kwambe na ana se ukudi akra mreben. Okay fiko for you akwa akra e munwa nti me meeting ni pa no Accra airport na me ni nyina koe nti me kudo na so mon stamp me visas ni nema bi no nya nyeye. Okay nti wona se me delay kakra na ye nipa be 5 omu nyina akọ na aka me nko amako fruit pray no na aka me nko na me GP pa ne free guy ni se na me de call top no mo stamp we bia na me be fro anko omu nyina ba be ko eja ye na guy na se ye du airport no twetwe na ho. Why didn't you? I was doubting because na obi a oni madim komo a ba me ko wan give me 5 million na G for passport. Nti na wo twetwe nti ma yese bi opese bi a osi me saa akonya no na the same time no me say South Africa na me ko. Nti airport wan ko stamp we no ba paper ni di me say no as me say omo atwe Kuwait e wo visa no so. South Africa na be kona dane Kuwait. Ada Kuwait e wo airport. Wow, so kwambe na e wasa ko Kuwait no sana. Acho me se me ko because na mani age se me ko full pray. Oh, very good. So that was your first time I would go through. Right. Good. Now, emra ko drew here no, how many so to say? Okay, me ko do here na lady be peke mo airport on me Kuwait transit si Ethiopia and Ethiopia to Kuwait here 3 hours. You could na lady by also the Hayat and obefa Fatima agent or Nidina Fatima and obepeke me free airport or peke ma pe and o de me pay na e free airport on de me come you could share my money that cab kakra kam na offer no I was ala fuatare. Oh yeah, Rabni. Nti na mani age that time. So wow, me ni pa we na kotna. E no be treat me go nti mani je. Ba mi kodru ono sa o de me koma ne grandma. Okay, so ono ne nana. Yeah. E na woko oni ne woko akoya adwuma. Yeah, me kwa kotna no ho ahwe no. Nti me kwa me so meti ase ko ho no. Me kwa 1 month. Me di 6 months e ofio. Na fio no. Obetimi aye adwuma soro anopa. Me quite, or mamma, me room in Tari, and I'm with that career tinting.
okay omra no sanity aso mo no ma hye when you pen on say pen and ego wa nti na wada ne kramoni force ana me bompae pa me so ana jo bompae nti fi ofo me call first start na mo pema asem me be ye kase mo de adwane call pon be ye kase ye kama pa wow ayedu ba bi abrowa no me no adwane ma no ne niema no se me de begu washing machine ma wash ama no like the one who treat me no be friend grandma cause my friend grandma na nye me busuani me ne ba bia me slave and I'm about one. Into a case, and I was worried, say, didn't ya, I be one for me slave. Again, now, or you small now. Or some of my friend, I'm young, the bush, you know, be a slave. It's one of me, yeah, inquiry, say, maybe she know my own the reason why it's here, or friend, sir. Not knowing, says, how would you free Ghana, cocoa waiter, or not towing your mako wait for all of phone, no more than 100 million. Wow. Nti ni pa no na ne ti amount bi obema 70k ni se dollar no cost obeti manya 8 million se dollar na cost obeti manya be 7 na me go my friend or grandma say my friend say na you slave no nipa na obepeke o na o se be ma na odani kai mu no we inform me no se see na woman no okay no obofi obat na menti data menti arab mo so monti english it's not get back amene ni ko show no so no aduane ma different person no na not arabic na meeting that girl na edin komo okay so no dey inform me no yeah on the bibia no ya mene na na edakora okay patron ya traso nti ekoba se minti me nya aduane be sa membra back sa oba e se won twia sa 100 million na nipa na wa o tene nche no watwia ma agent no wo no wow this is what scan no me so that I mean 100 million ni bi nti me need decision na me ya ma say me ya adwuma no 6 months ni me be nya be 50 something million na me se me ko agent so me pesa me mbra Ghana kra na mo de me ko agent no o mo de me ko e pa na agent ni ji me sika ni nyana nti me ba o mo akwa kwatra mo nche me ni se mo tue sika emma agent na asa na mo de waba ya asa o mbetimi so unya adwuma na e se wontwe ni paniska man back eni kwan so ogiska no agent no obeje wo a wo not no wo no se ko ba se miniska no ba na me wo sa 6 months ni scam because na me fi ono ka so mo ko send diska ma wa o mo nkoda oh o mo nko because me ni card me de o mo fe card na arabic ataka ba me minisa card ni bi amere kwa send diska okay so if you do how many months 6 months oh no na me ka se mentina pese me mbra Ghana na me kɔ do office na mo sadia se me ba Ghana se me twie scan mo na me sadia me scan e wo me ho no me de ma agent na me ne nyina kɔ no dis scan kɔma baba no ye dis scan kɔma baba no ye kɔ no se o de mbe kɔ airport agent ni nja mo fi on kɔ dis scan we no not knowing so kwa kukun no de me call desert so okwa kukun o de me call desert me mani me tika mo wa drive sa tinya bote no de me call agent on me say agent say nya ha no nti wana me adwe bi ba me tina kan se me dwan so wow o sa ye dru on ma ye dru me so me tuma ni a desert kwa na wo no fie bi ansi wo nti me ka so ba Johnson wa ma kwan amwese nti ka na kwa na me bie me door na me ote or drive na me wa back door na me bie door no ti me bie no gina e car ko engineer na me free car no na me call road in different side because no na do be follow me obe na so ko dan no but be obe dan no so no ayi bie no wa na mo road no so mo de we na e wo me do no unti me emfa ka nye so ko drive ko chipa asa ye na me call this side na me stop car and I might be china no me can story ni not brofo me can story ni na na asi that time no ate so mkunku ni padada na yeah na mate because ga bi if omo be fa ga bi sa busuafo na bi di bi ko Saudi am mo ko yi ni tiga so mo timi bi authority so say once sa authority no nkrini man won ti na ga no eni ma di nkomo akra na fe so metete nsem amafo kan se na matete se bi okra wanye fi papa mo timi no have 6 nonsense wow be okwa the one experience sa de man because na me sha abrowa no nti abrowa na no ha adwen abade no ha adwen say me si frika no ko defense na me ko agent no say o ntimi nya wo hwo de makoma me baba awie no say okay so apa na me share Ghana ni bi na Ghana ni say asori bi wo ho no ma ye Nigeria ni na atisa asori no ope okọ no person baga na oboa afi makwaso mo makwa kodi wa me di se 3 months se
3 months, 2 months to 3 months. I was sorry one. Okay. Yeah, never could clean a sorrow, any baby be our sorrow. I don't know you maybe. Na me nya adwuma bi obe mo wadwane di baby abeda nso wa ma last me cause na police share me na mo stop me na mo se me card wa na me se me card wa me baba o na mo se ade na me na ma usa na me se me kwa sorry na mo se ade na me na ma bonti me kita card ko card na mo de nante na mo che me mo che na mo de be ko police station na police station mo so mo do kwa odi 1 month e wo ho no me ya 2 weeks and almost and then cover before no more you are matter no more you walk over before France wa ufura na obagana airport na mo de obagana also me 2 days e wo ho no na mo bo me na me ba Bene when you just person obagana yeah na mani age pa because na me swati e ma me be phone pa me story fi me ni padua so me ba e kra ma fo bebre hu ma se ma bodam breku na de pa bebre e se ma bodam mo kan se bebre e fa me ba senka mini say enye no kwenti no na enhame but that time no ko nya baby fufu bi anka o be treat you good anka ono mu ye adwuma na mani nji krom obi nti na no menya sure say be possible nti wo san ba Ghana no o pe prefer na so ni be just over san ko baby fufu na oh mani be just me to point but enye Arab country na ne meka che me nwa na me nwa me ma ne say mo bi anya na dwe so to kwan akwa Arab country and so be any so who waste to tank keke ebi no so mo kwa mutimi nya baby papa ne o etiti bi no good ana ba lucky ana okay no no menya hu bi me kwa ma hu bi lady ba ko pe na me ti se no kwa me ti e ma hu me ti so mo se fi na wanyam no woman no was ka to kwan ko different countries or ko bi one ne na eko our ipad kese kura ma again but me ti by man for many hu and o ma me hu o mu no je ni pa no mo doso no mo nyina me ko police station so me ko da o 2 weeks me hu ani na amanfo eko na amanfo ka story e me me hu na amanfo eko nti that is kwa ko ya no like when ya faso bi ase faso bi amanfa hweamba wow but you say no South Africa na nka obe prefer say na nka obe ko no say nya obe ko South Africa ba na ka mpesa me nko bat me bisa mo se wonu so say skase menye enkoye wo ho no yeah okay so now they when you decide we be abi mfa shode wow nti afutu ma afutu kese pa odi kan ka say what advice say mo bi anko ho yes some strong advice I would be more say obi a when na adwen so person wo ko ho no die be important pa na ifa say wo kwa obe experience even if you go obe wa adwen say na some boy ma adwen say oh no that what kind of dey no more ever mo so me try say bi no mo ka say show mo ngi da just mo apa ko try re nti afutu be na be ma sanko for no so okay afutu me de mama ne say me brothers too akọ Libya pen mo me no nyina mo kwa no mfa hwamba e na me so me try ene so anye yi nti na me ma hu say na me kwa me hyehya mo fo bebre mo ko problems bebre mu boys na de kwa mo ko dwane ndwane boys no ndwane na mo dware mo man to mama 7 million omo $2 man na unya 8 million ne omo to ma 7 million nti imagine say Ghana 1 month na obekwa ko dwane ndwane obekwa ko hwe obi na obetete o because of that 7 million no umpie de bia wo hwefie nti me de me mum pa de se me busu na me nwa na madam for de me tetse o to kwan akwa lab country me de advice ni se man ko na nya de a ebe boa no man ko nya de say ebe bo afa so akọ yo ebusuafo asɛm o last time na me ka bibi sɛ ɔmo kwae ton ɔmo na ebi mu edi mechini ba ne no me sure sɛ yate bi pa yankasa yate bi anu ɔden pa anu ɔden Mr. Ben Ablo say very good advice to the young ones who are planning to travel. The thing is they don't want to listen. No. Ɛno ni asɛm no. Any asɛm no. Nipa bebree akɔ hɔ de bad report ba nso yes still ebi mu da so kɔ hɔ. Make us say obi tu anadwi. Make us say obi betu nyambo ɔkyena. Obi betu this week.
Sɛ wohwɛ me a, me advice wo sɛ menkɔ. Ɛnkɔ. Kɔhyɛ baabi wompie. Woayɛ te sɛ akoa. Nyankopɔn yɛ mmɔbɔ. Nkan comment kakra. Nana Kwame say, bro, me say they told my brother that in this country, if you work here, they will pay you 25 million. Okay. Say na ya lo. Yeah. Agent for no. When I make last time I make agent for no. Omo da nkofo push omo se na be omo benye sika no. Omo wie ye. Omo yire na omo mba e na benya problem. Because wo da will be the na kwame akuku no. Na wo yire na obusuan for the mugu Ghana. Instead of you to tell the person the truth na wo mu no. Monka. Na wa da omo agye omo sika. Wa gye obi sika 30 million Ghana. Na omo akoton no. Na wa akoton no. Odi me tu kwan transport ni na 25 million. O kwa na kwa double sika no. Mimi nye adwuma na mente 50 million ma wo. Ansa na mimi so nya me de. It's as if say wo ye adwuma ma obi. Tumu obi da ka ma kese ma mo ni mbede wo. Kwan bone o mo fa so a o munya sika no. Munya very careful. Agent for na mo ton ko for ma no. Mo ton ko for man se na be ya mo nko amu ye yomu no. Mo nko amu ye yo. Na mo hwehwe. Munya very careful. Nana Sweet will say, why didn't she stop traveling when she saw the stamp of a different country? Sister, eno na ya na ehunu no. E na wo hwe sika odi ewura mu. Eno na ya na den no. Make us say bi akọ besia. Se wo kwakọ edwuma boso mi abetu aka. Nti me sure say they compare all these things. No my fanya me owo na edie fede de. Ende na wa ye yi. Nti eno no. Me sure say omodwene ho kodi. I don't think so. I don't think so. But akonso so wa ha. I don't know if say similar to where Saudi Arabia. TNT and also. Chambia Hagana new one, Ethiopia new one, Bangladesh new one, India new one. Pacha, na Vietnam new one, yeah, one amber. Omo my young Casa Cro, and call one amber. It's one day I'm one of my friends, some it's Arabic. I'm sure that I can't kakra. I'm saying, can he for Panamico? I'm saying, me will fear now, call me first in campus, in Ghana deportation. No, Miss Samson, I quite fast call deportation. I'm saying, I'm catching me feel round, send me near Germany beyond Americans on farming queen Samuels from here day. Me joining some mobile bomb no my day. Also, when I met you, any audio call mamma. Say I am a cock answer. Ne homo any papa had by heart, sir. No, some awesome. Ne say, me call do say a chimney bema. I have so much only bema. A shalmota. No, I'm saying, me shalmota. Me na mo bia boa me shall motor no me say ai enti omo de me come my last day that say pleasing omo de me come pleasing I say pleasing how de me no hwan e na e kwa kasa na me no say ai my last ni panyin wo ha oba fi me say no watie me enti omo ko tie me nsem no na o say me dem life in pleasing and I say mo bi so omo so betimi de aboa me dia enti yi me fa na pan tell fa so yi ma fra hey anya nyamia ni mi yaye no mo de wusu kra na yo mo fe because mo ni are ho sa no ma mimbisa kakra se ehefa na okohu gloria no e na me kan maduru ha wi enti e de me call my last day ho no my last day ho no e ho de e Ghana ni Kenya amba enti amba na ye de me ko hye mu ho no me ne gloria ni ne konyi hia e na Kenya ni e ho de ye 4 Kenya for me Ghana for me etimi me call na I say yen be hia na obi abo no story ye ni na be hia no so ane de one no boss no no wo fie ho na kwan ne boss no de ne fa so no so de bi one ne beda no me say na de tina o ye den what has na me kra me bi me boss no try me hwehwuna no want me no say ono so onim ne sabi ko boss no so wanwe obeku ne ni ade don de no ho ma boss ama nyensen kra ba ama na ye den aka ache boss ama boss ni jano kwan ya wo dwan na police for ye dem echi na no bi sam won say me ba ye di me ko hospital ni ade na me say no say ho no mu ko hu say wonyema eni to mo de na ba my last day ha no
no no so akọ no court we bo mo so mo be ku na ene yesu ewo ho na am se dia na wa ya o so mo be ku no se o mo sa akra na o hye ne yam e haram enti no o mo be so ne akra na bo no mo atwa ne si Erade na de asem ni enti na wo so be den no si Jane den na me wo ye se sa to me ni me nya mi o age se Nyankopon ye den ebam na me wo se na me se wadi sen wa na so 1 month but se de ni tum 3 months ansa no ma san yi no ansa no ma kuku na me se asem na wo ka no e ya agura na se ni bi so de se ma ba ha me hu omo e be twa omo nsa me hu omo e be so omo abo me hu omo dem life in jail like omunim the reason why I can't pom here then omudem nam say ya Ghana for so by one Ghana ni you for ye 800 eni egu ha ye nyamu bia 800 in Amba Ethiopia for ne Bangladesh omo de as they say omo free Ghana deportation omunim mo bia Kenya for ne de omo for no omo bo mo embassy no omo bo mo so bi kokotwa no mo friend base no mo be preso ma nipa ni nya ni ti didi bagana de Ghana de ya mo bo na mi anim yantan ye beba ho no enti abedru se Gloria ye beyi no ye meyi no me ne tena awa me case de ma mi da mu akakra enti me ne na wo ho na me sinti Gloria ye fanya mpa boti ho no so nse ye mbom pa ye ti ye ni kululu kakra no si Jane se de ma blows na to no ene say ye wo ho no 2 months ne so ye no ye 3 months no ena me ne wo ha no si Jane unim say aka 1 week ni ekokum na me se wudi a me de o kan ya mi anim na me say agro bi na o ye de wodi am so gro bi obi akra show yam de omo nya kra na sa omo ye do mu nko si Jane na ya da na 3 days ti ya da ho final day no me ne nyina ne ya da ye wianso no mu be yi no okay FM ne ya da nti ya da me da ne down be no laptop it's a bobo man and yam shun no free from or ball free sort of ball from na me sum yam shnam so Gloria aden o si Jane Thomas o si Jane Thomas en grofo na bomu kokumi hello mu friend free ye enti an so amba na ye wo mu no baby aye wo no o ma bobo ne kanta enti si ye obi kura kokuna ye kogire ye nyina ye kogire na like asi yesu o si Jane mo di mi ko afena me kana mukasa bismillah erade nyu omuntimi nya hwe si Jane me ko na ma me ba ne ya mi ani na ra ho paye enti me wo ho na so na omo ye no omo de sekan no ma set bibi already enti udru ani de wa hya nwoma bi ni atwe ko suru se na o sensen o enti e wo mo besi wa abo no enti esi wa abo na udru bi na ye mra na o kon ni ese na sekan no se o se ti e twe sekan na esi kakra nti na minwani kam ni na wo hwe na me hwem mi su nkrofo bebre ho mo nso mo hwe bi mo su bi mo so aka mo so wo mre bi bedu mo so ya be ya mo saa bi me different e di so ani nsa na e betwa na me de edidi ma na me so aja edi betre me so ya sa bi from Gloria no ma hu obudi kasi na bo yesi na bo ma ne ye mle na akra ne hye ne yam no wanyem how many months Tatam no ho no wanyem 2 months nti na ye funu nto manche nto mo ye no doctor report no mu hu ye no so mpa say akra ni pian so no makun enti mama show Gloria enko ani nipa hu say yesi na bu akuna na hu bebi on say bi wo ho a ye kotwa mo nsa ye o ba bi a ye kotwa no ebi wo ha ye obi wo ha to be frank Ghana for ni bi so omo no omo ye adwuma na omo wi omo like won hu ni marketing enti ana kam na ofie ho enti a choose we ade ani atwa ho ne chese wo madam ne de wa ba ho ne de wo kosa amala je ho na ye dutuma o ta hu so ye kotwa hu sa na ma ye wadromo na wu ni asan de wa behim onti so mbe yu bi ani atwa mo nsa daddy my grandson enti ye ku Gloria asumadu sis ayeda na otumi ba Ghana Nenta mitimi ba Ghana ne se tam ye ku mi nwane wie no me de ka sa 3 months na me de ma relax ya mitima me so me twen final year o mo de be bre me nti de me call final court na o mo si ne nti a ma asam ne se ha u ba adwaman ya ye ma life in prison
and I'm saying me more dramatic time by my life in pleasing. Into one almost me man me metakasa, and I'm saying I'm metakasa. No, I'm saying Casa no munti, and I'm a Casaya. To send a moon who send a missy Casa in a mayan. No more many blame my mebble bo or more you be almost no her power, more friend a carba, or more macaron. And I'm seeing the menation as well, Mukumi, so would meet to my jaw, or more carba, sir. To me, Casa, but my new. Into you know, more point on my back of best friend. No, or see, or bomb with me put on for me Janat. No, friend, or see Janat. Odo baby bia ma me amede metima fira but ne boss ba ko baba baby sam 10 year me ya kire man no ba ko ha ya no oba me nya sa biem nya den enchen to ka sa actually drew ho no ye the same thing no say man no hu me mo bonti omo say omo ma me 2 years on be ye pipa no mo deport na ye den akọ Ghana tin kan makoma tunya mie no omo ka sa no ma nyi o ma ni se minim no on be den on be tima ye any some dem pie bomb pie bar that crop a frame ya almost so me him free ad mako deportation hey and na ya ni jeda me could do deporters and so could do an waba and also Ghana ni Kenya for go na mum Ghana for me kwato mo na ye 6 nti e bi di kan baja me ba me ne second person ameba me ba me drew airport wa me fingerprint am say nya me di me so what I didn't train nya me di Edi amodi achimi a me dey papers me dey bibia me dey ye fingerprint am na refer tinta mu hu sese na ede na enye dey nye me din ena omo sama me call back ena me na for Ghana for ni bia me na omo ba no eni other girls Kenya omo call ye na mbe nya me enu mbedu de me sun na dey na nkrofo ye mi eni se me wo ho kakra ye de me ba ho no se do ba ho na se ansafo wan ko ba bi omo ku ni pa de ya na chese bi acha na obeche na fie de obede obeba na obi sheme nkran sam ane sam didi ma me di ba fie na me ani me ba ga na che me ba ga na 3 months ni na me ba ya me chirechire mu bia na etama yo bi si ana wote ya ana wonko emombo na me so me de bi o me adwuma na mko esima nko nya scan na ade ana no chese me nko jeje radio station ya sa ade me de me mpesa enti na nse na me ba na me catch papa so on pesca kakra ma me na me nya wa chin so ntonton we area na me wo no eto wo area ben abrekuma e fe bi agape me pa chan enti me sister so ni kuru nchen na me yes enti me ya me soa if you say me start work ni de bia anyimire se me so la homa chin na se me be no adwane na me kono madam fu ni gina me gya no ho Gloria no bomi din ojira ohuno mi huno ayesa na ayesa bibi achime e friend mununtum na ayesa mi gina me ayesa nsu mi hu e waka de mi ntimi nkeka me ho ba se aso okwa na me ho awoso me na mani na makoda dam wo na mabutu ma bompa mi se rade de asemti mi sister ba akon ye friend ma me ya na mi se ma me ya ade se na ha me na madam fu bia me ba me ka se ekoku no ojire gina me so nsu nya me na me kun osi me radio station me ka se kwan yo mo de Ghana fo ene ono so aya den afa so wo kro no so no na me na busu afo anya den ti se fra mo fe no munya ne ayi no aya den wawu na me se we de meet me going to dedi se me na me so aduane na mo mama kan agu aduane ne so me se oba me so sa na ma hwi aduane na agu to me ba anytime into aya sama se mintimi nye adwuma ni bi because me kojo obi bi de be ya na abese na abe se be ka abe how many times na we yin hu adi akire o bebre me start adwuma ni de won chese wama me sika se bi wa mitimi kodido ti ka chere me se me ntu scan ntwe when was the last time you yin hu adi kire ende ponta me di mi nka me na nsuo na nsuo to wa agape driver na ode me buy no say ba ha de o ma da be ha de oni no be Magra Sanders na metia say because Miss Roma Nelson opie wa say dia ne Nelson bibi be no I say what say madwuma intimate fie and ya catch Glorious me say when you be kan radio nto onya tata na otata catch Jesia and na ne sempa kan onya man kan sempa keke kan Gloria jama tata na afi de mabe wa kuma so ade am o tro baby anu ofri o catch no otimi catch me anu so free Kaswa amanfru
Kaswa Meaning say baby sa wo dia. Kasa man from wo. Me pa cha sa no ka chem. Obo ne ma me ne papa. Ma kan me dampa me so grow obeba o de ma me hu ma me ni telephone number. Na me from na radio station dem nko hoda. Me si da ko. You kasa radio station bia. Baby o me buy obi ase kwa kan wa asemi. And to first time o kasa radio station. Me first time me kasa radio station. Enti we kra me da ho na me nwale anopa na me besi me da ho kra me ni na me de da ho just like that. Me hu an say wa kasa gu masum. Janet ntu nko. Janet ehwa na me tam mai na me ko dwale ye. Na me sister say na akọ ya me bo mpesi a wonye. Na me sister me ba. Enne nya me nim say me sister po ni baby a me ye den me wo. Enti ani say me ba me share taxi driver ya. Ono so all family because of say nsuo na to no nim say dia me ba junction so. Na me timeti kan ma na me say taxi driver. Me person me call radio station me ni baby a me call. Enti beti ma abo me na me niska. Na say me timi asma me kan me no asem no krepa na me kan na me say na asem no kre dia no de beba okay. Peace FM. Na ha do obi ate obi abete beti ma dru ne ma me no hope. Na me say no anya de on family. Pam dropping to say yes someone Kaswa amount from me ba to otro wi year of course Saudi Arabia. A year ono so ko 2015. All right. Enti we there yes someone say you can say ahumete say this is the only chosen way you betumi am ebusian for atie. Ebusian mu wa Kaswa amount from munim obi a friend of Gloria Asumadu. Of course, Saudi Arabia 2016. 2015. 2015. All right. Oh, now call 2016 October. All right. Of course, Saudi Arabia 2015. Epamtropi. Yenya bay. Na da prisoner. Areho. But enya balisa. Yentumi fancy bium. Prisoner or da. Yabefa. Modesia no ekokun no. And woman boni. I was say, oh ye, I was say, oh bompaye. I also bompaye, na Yankopo hudi
saa wo boss no bɔ mpaeɛ na Nyankopɔn ehudi saa wo boss no akoma. Me sorry sɛ na matɛne me mic no off. Me san so read messages no quick bio. Sister Mercy Boatem, I say asɛm same story happened to my big sister. Her own friends sent her to that place. She also came without payment. She came back to Ghana because they realized she had typhoid. And our sister, Mr. Adumako Samuel, this lady has told me the fact. Owusu, you want Owusu? I say, and is you, bro. Christabel Obimenu, Asempao, and Anana Sweetie. I say, some people get good places in the same Arab country to stay and feel good, because it sometimes tarnishes the image of other religions, and in fact, some of them are very good. The same American may say, Unimobi or ya or no or good place, and as a one so haba, which me actually our comment section. But the number be at which me afraid now watch the word in a woman. Sorry, say no matter mic off. Nana Kwame, I say, Ghana for I walk into mu in Kafra. Isaac Dakwa. Sir. And Mr. Isaac, please, we must stop traveling to Arab countries because it's not easy. Now, Sister Evelyn, the boss, I'm also in Arab country, but thank God my boss is very good. But some of them are very, very bad. And the Mr. said, Bombay, and coupon and son of Kumem. Bombay. Okay, good. Sorry. So much you guys here. Sorry. Sorry. Me mute microphone no. Me refi me ho. Sorry. I say sound is good now. Okay. Nti your sister bi yɛ sɛ ɔba so. Me try sɛ me frɛ no. Ɔfrɛ back na we ni bɔ. Hello, mame. Hello, Christ has been drinking. Nka wo so mame. Me pacho program na nam pesa me contribute kakra wo so. Ye na etie o. Me pacho me de ne me ba no. Connection man no de me ba ye no. Connection man no ekwa mu oni me da wo kwa mu ansa na me bedu. Jesus Christ. Yeah, oni me da ye. Ena me de nti mama me ka kakra nko mu to me. This country, one of the border country to Germany, no more told me no. But in Sri Lanka, this one to me and for mama. Because our country no person told me no, and can buy Juma and Kayede me Pakoi. Now, Miss Abedu, and so no problem, I mean, fair mono because of seven. You can me buy no. One can't tell me so I didn't do or didn't do a Benjamin Sika. But you baby because of problem listening to obaji misika. Inti mi ba we na wasa mi so mi pe kwan ya me fa so survival. Inti na me ni be ma we da. Me hwa na mboa me amakọ be ma we ho. Dia na me ka sa ni se. Sa se mo de bia ye ka. Uti ye dia. Me de bia ma sitire mo me nya sesi an me ka sa ye nya me bia na na nya me be fa so adem. Because na nye. Nyi na mu no me de aseda na nya me se wa ma me nya yare. Yare and menya, brother said. Until my one, yeah, young for near fire bore any Jumade. Now, interest they making life because I have the baby anyhow. They say, Mammy, in a Ganiba Germany. Germany says, Germany, I say. Oh, Germany, I say, Mam, never be you shoes and one more crata, no more winning crata. Yamia Bemwa, Ubenya Yari, Yari, engineer, one share, the son do I come over with for. Until now, Koyan, answer by. Ti me pacho misre se me fa akonya we su ni enuamba na kasa mi se de bia me dan na mi ase wo sa de me hu se ma nya yare because obi wo ha we nya be 50 years 45 years so what is saying no se wo san no unni dan ya wo de e wo sa wo da ni panicha na adu oba prew ono beda so what is saying
so wo yare so otisen oni ne beda because of say wunni baby akọ nti saa we nyina nyame ahwe me so saa ama sese a we mama sitina na saa abrabo ni nyina medaya me tu ye ebia na obi fufuro ni ti ankoyeye nti me sira me kasa mama ye ntie ye ka na ye nokure pa eye nokure nti me sire mama ye hia de pa nyame aso de nka mo edawase enka won so maame sama waken die menim se obi tie obefa mu aba menim se obi tie obefa mu aba serious so yanko comment section ho or say or say Sister Gloria, I say Arab people are something you can't describe them. They try to call us animals. That lady has said it all. Now, Sister Santi, Evelyn, I say some don't even allow herself to use phones. 10% of them are very good, but 90% of them are very bad. Asemo, akupọ mmoa namba no gu hɔ mede namba no gu hɔ bio wobɛtumi afrɛ 'Emu biara akupọ mmoa paa nti metwɛn sɛ obi bɛba so bio anyɛ saa so ɛbɛbɔ third message ɛbɛbɔ third message nyankopɔ mmoa nipa na serious ɔman a bɛtu kwan kɔ mu a yɛbɛtwa wo ti ano ɔden paa ano yɛ den nyankopɔ mmoa Hello, good evening, Ghanaians. Mema Obi Biara, good evening. Edeba, Sa Jumadi iso. Here my platform iso. Meda dedi kai. Meda Obi Biara sia. Obe share sa video, no view sa video we. Na ya ma ye nyina ye te ya ho ase na ye hu niema a ekoso ewo Saudi Arabia ene nia enkoso ewa ha no. Oni adofo a wo hwe me brother sister me nua madamfo a wo hwe me. Enipa bebre na etumi ye video any kwan say only Akwantuo yes video no de koto no yes video no de koto sa social media ono obi nso kohwa na wanya ho asembone na waka oni adofo a wo hwe me ye nipa bebre na ye wo Saudi Arabia hanom in fact ye dosu pa yi ene eguma hodro nso na ye wo Saudi Arabia hanom ebinim ware ye enti oni adofo eye wo se wo hwe video bi na se wo hu bibi na wadwe kire so na wo nti ase a unu obi wa ha utumi bisa niema ye koso nia omo kafa sa kuro yi di gukuru yi film bibi biara ni wa etesa na mpo se etesa mpo na ene na bia esuru ba bia eden omo tumi yesa de ne wo one ye fa ni se ye nua bi mutumi ye video kotu ehonom na nkofo nso kohwe na omo kan wasem se Saudi Arabia ha ye wona ma na ye wa ha no obrase na ye bo abrabofin e na omo de ye de egu ye hu fin ye na ye wa ha bibi sa enkoso entesa no ebi mutumi de koto se edwaman bo e na ye ade a ye bo wo se kurudua yi so a enya no kweda akba kumpoda a obi wo ho a betumi ye wunua bi wadanfo bi neme ena me ye obusuani bi nso a wote a ebe ya wo ya yie ba na sempo wo ba bi mpo wa hanom no wote se ebe ya wo ya efise wonim se wo ba no wa hanom abrabo bone abrabo ehun tie ena ye den obo wa hanom na nso onuadofo a wo hwe me ena enumri enti sa de biara da Saudi Arabia ha na ye wono etise ye manga na mu a na mpo ye manga na mu mpo no emra ne bi mpo nye adwuma na so se kro we so ensampa ede nsa ye nto wan so Ghana ukọ ba bi bia abro no bebre so ade a bia ye ton nsa agidin yie pa Saudi kro mu ha unya ba bia obenya alcohol a ye frɛ no alcoholic drink a obenya alcohol anom da bi da
2 years ena me kwa kunye me wa ha me ye dwuma de me de me nsa ye dwuma enye ma hem ena me de ye dwuma enye ska eye me nsa ena me de ye dwuma na me de nye ska enti oni adofo oti bibi saa efa ho a ma weni nda form na hu se bibi saa enkoso e wo saa krodua yi mu ha enti maami a wo hwem papa a wo hwem uba bi wa ma wo yam hyehyew se oba ne bo abrabo fia na abrabo ho ntie da bi da enye saa abrabo ne na ye bo wa ha sebi mu woye se ye nso ye meye den ye ntumi nye edwuma na ye ntumi hwɛ mo enti ye wa ha ne ye edwuma no nkyerɛ se ye bo abrabo fi a abrabo ho ntie bebre na egu awarefo a wa ha no bi ho fi ebi mutumi ka se omo wa ha omo ya ahyawo nti obi ho ne se owo ba obi oba o Ghana na se wa ware a waware a etumi gu na ware efise ni kunu be ka se me yire ne kra no ba ha na ye den abrabo e ho ntie ana abrabo bone e na obo wo sa krodua mu onu adofo a wo hwe me enti sa enti no mo ma ye hwe bibi na Ghana fo a tada bi a ye kasa pa ye kasa yi obi ho a na ni hu hada enso just say what asem na ni se na nipa ne kan nti no wafa asem no dia to na sum e na ode nam e na osori ohun e na Saudi say onu adofo brother sister mom me papa wo hwe me bibi biare ni mu a etisa enti yesrɛ mu e konkotodwa ni mu esrɛ mu se mo ti bibi say na aya mo nso mutumi anya the investigation ade abrofo ne friends investigation e ye nhwehwemu na mutumi nya nhwehwemu na mo nso mo hu nia eko anase wunnim obi wo ha no ma wo bɛfrɛ no na wabisa no nimdie bi a ono nso nim e de fa sa krodua yi ho a amanfo etumi gu ekro ni mu fisa no ya ma Ghana yi wom no oman ne nye nti ye mebru ne ese e be ye adwuma o obi a wo se wo de wo nye adwuma wada no hu sile kwen e na wo e bia social media na wo so ye ne a wo pe fine obi tumi jeje o even yankopon po ka say ensa enye adwuma no the hand that has not work must not eat it ensa enye adwuma na enye dey endidi so usa ten we won yankopon ba won say fa bebre wa asase so ne fa ye adwuma na etumi nya bi ko wa no a na se wo de wo si onu adofo won fa won sa no enye adwuma na won tumi ma bibi nko wa no na wo de wo say wo be nam na wa se nkonfo mo de o sa du ni ebe ye adwuma ni chi ni nya papa ye nti no e ya no nu adofo mo de ache me kakra ne etosu mienu bi mu aya ye nuanom ba mi ka say omo wo out of contract no aha ye wo different we are ejuma I say no ebi mo contract which is one o madam ne o boss ne o fie na mo ye ejuma ebi mo nso ate o mo ho egu krom a o mo ankasa na o mo ye de o mo sori o mo call o mo ejuma te se Ghana o ko ejuma enti no eno nkyerɛ sɛ oni akon wate ne ho egu krom no o ye ejuma a o ba braba bone ene aha no no me nim ba bia ye friend say ahyawole eni ana sese a obetumi akogina wo say ne ehyawo ene ye meda me ogogina akofre customers da ebi ni kuro yi do eni oni akono ye no ono no nim ba bia okoye no ena nkofo a omugo group omo be bia omugo group omo koye nti so omo no ye sa na no nkire say ye ne wo ha nyina na ye sa nti misrem efi na mugu amafo omo an eye bi mu ye apa me amete anu say bibi sa nkoso ni ntino meti bibi sa ni ntino meti kwa na ya mesre so obi do hotel de ebe ha na koma so brain moja nim na obenya de ebe kona no obi ti bebi na o se no na ebi ebetumi egu ni fi dachi no otumi nya obi empo enso ni mu anase bibi say because of in the name of a dina country na wabaso ni ntino fi na egu omo aha no emra bebre wa ha pa emra ye edwuma wa ha no for instance uwi ade a yetumi twa wonsa Ghana obi tumi ko bu obi window ani ko wia de enya wo hwe omumratu onware ye na se omo chill na se woni omo kumu da na se oni obi da yetumi kum wo do nkwatwa so enti no yene a omo makọ school na omo tumi kenkan omo koran ni bi no e translate ko English mu no e read omo nyama nketenkete bi ni omo tumi hu enema bi no omo te enema bi ase a untumi nkwaye saade no enfa wo nkwa nkwatwa so so waba ni ama usa rusu we nyina na wase wakoye adi we nese do nko atwa so eno nkyere se ekuro no mutimo ani se bi ama Ghana ne krampo no wo confront ye chi wa ye de ye bro ebu wa police am pie ma ye tumi bro ma we de wo fam ehwere wo nkwa enti no ade a wonim se ade we de se meye na wa ye na wonim kwan a wo ya do be fa so nese ye do wa fa so a sa girl na o church sansensem de ba so chesi se ya che no efi abasa she's under police custody
Yachi no she has been arrested. Yachi na say no. On say video bi mu. Otumi betena ye video yi ka nsɛm ɔpɛ aka ɛfa ɛma we ho ɔno na ɔbɔ na hyɛ ɔno ɔde ne twɛ ɛgye ne sika ɛna sɛ bi mpo no sɛ yɛ nokorɛ sɛ ɔyɛ saa na ɔntumi nkɔgyina abɔnten na ɔnyɛ saa de no. It is not allowed in this country. Ɔtumi nkɔgyina abɔnten nyɛ ɔno na onim baabi a ɔmo kɔhyia ɛna onim baabi a ɔmo yɛ no nti onua adɔfo a wohwɛ no biribi biara ɛnte saa meda wase sɛ wasumi anya asutie na wahwɛ saa video wei me bi mpo a empo no ongyina yɛse nkran ka mo sɛ ne sɛ adom ɔnmɛ mi afam ɔnmɛ nti no wontumi ngyina I don't know how to say it me twi na ɛnyɛ wontumi ngyina baabi baako mpoa fall sɛ den ɔmo ka no no yɛ nti no meda mo ase paa wei ne kakra bi a megya ɛde ama mo wɔ ha no mo no next time no yɛbɛhyia bi ne yɛatoa so meda mo ase sɛ mo ayɛ so tie na mo de tie me na me Alice, masua me ya. Wabɔ me tiri mu tu. Ɛyɛ asɛm o. Ee. Yɛ mmerɛ adeɛ a yɛde bɛyɛ 20 years ka baako no ɔmo de seconds. Yo, yɛnkɔ comment section. Sister Asante Ebina say, and one thing, they don't joke with their laws. Yes, a bomb omra dia a do a do. A power. Untumi nyeshe. Sister Gloria say the agent will never tell you the truth. So if you come here, they just change their contacts. Sister Evelyn was saying, yes, all that she's saying is right. I broke up because they said we sleep for money. What happened? That means ukunin wejaya na said because omati bibi say mobile tu kwan a mokobo sebe base bra. Me be say what's going on? So my mom cried when she heard we sleep for money here. Okay. And you might know who so she's a liar. Because a friend of mine came from Arabian country. He just told me such situations, and he just told me where he got they sell apetition to Ghanaian and Nigerian. Nti ade no me hu say omo TV be yi no omo na making noise me afena sa na meka no because stories are martin na no only few people in the can asempa de fa san kofe we ho only few people in the can asempa de fa san kofe we ho watch ase nti nya no ko we hwɛ part 1 na nsɛm a ɔmo boro so no hwɛ nsɛm a sister yi kan okodu Germany border ene mom de ye no nti wo so ti bibi a ɛyɛ ma kwan na sɛbe yentu enuanom no bi fo na me yɛ wadom na de wonyi bibi papa kwa kwatena na abotre Rook, I say you can even see and read. Sister Alice Adoma, I say I'm in Amman, Jordan now, and the way I'm tired, nyoma to mo home. Nye easy o, nye easy. Ankopɔ mmoa nti sɛ wo esiw yie ebe baabi a wakɔ no ɛboa wo a ɛnka sɛ ekuro no yɛ nkyekyenkyen obi amra sɛ hɔ yɛ ma wa ɛnka sɛ ɛyɛ nti obi anyɛ de ɛmra hɔ pɛ more stories ni bi na yɛ play wɔ ha nti before that wotumi no comment aba na yɛkenkan na yɛhwɛ sɛ ebenya ebenya bi etia they say audio inside the to chinoko
Very sad one it again is want to travel to Saudi. Okay, I think I have found one here. I found one lady also. Salaam alaikum. If I can begin the Maria, because I feel Saudi Arabia. Na asam kakra, yung kasi mo yung Ghana forma. Yako for Saudi Arabia has seen. Niya ba? Yung sa Ghana, juma ni ho. Bawo tiwo. Na wo si kakra wo de ye wo juma. Mr. Bebree meka cho se tena ho na ye wo juma. Na uma agency ni bi edada wo be to safi na Mr. Ba how bebree agent for no mon kan bakre. Abode oba o meka cho oba bibia how o meto bibia mo mo oduane o meto phone na mo meto yoka. Sister, our contract we say a 2 years contract. Na oba you better aduane amo, you better phone na mo, you better yoka 1,000 riyals. Me ni aba agent ni ka sa cha o yokoshini o ya trofuo. Yokoshini o ya trofuo. Me ni aba obedura. Sa Mama Lucy, sister we ni na yi ni sip ebe fro after 9 minutes no. Ye be fro ma wasan so bempa. Nyankopon shira ma. Yes, na yes, you be more every month. Omubuwa. The big yoka 700 riyals. The way you and Timu mere plan which yoka 800 riyals. When you have a dream, and you see passport. When you have a dream, and you see phone. Call the prayer and dream of why no one what catch your vision for the move from Wahasi. When you have an agent not over Hassin. When you have a dream, Hassin, or fan call fan with you, but you're somehow over catching. Mr. Bebree, the apostle has seen. It's your kuma. So with the baby, yes, and me about the first how we meet me one. Utana, Mr. Remo say, some more with you may be here. More with the animal with you. Now I say, buddy, and walk. Over here, say, the door has seen our baby man. In that prayer, my baby, open you must second cook. Again, the problem may be rape case in Soviet. Yan can look wrong as it. Rape case in can look wrong as it. Sister, the apostle has here. Yeah, but you know, money video say. Edit to Facebook, my share here. You can indeed descend, Papa has said. Can you move over to how we move, sister? Can you indeed, young dungeon from Pusenki, which you know, Kura, AC, Ethiopia, these are Baba Frani, as I chances are Bahasi. Yes, sir. Sister, how many people who are saying? If we are not say, no, madam, for back of friend of Fonso. Now, some new crack and who be never me, yes, I did do it. At their classroom, none of my bass and my drinks and more Bahassin. It's low, it may be at the end, but when you tell me, make a video when still a doom pepper. But once I'm not going to be a tear while I see and some of my banana said you are meeting this on the Papa had you. Sister, Madam Fia make us more one about you high for her type. Now, if you're with me to one now, friend Mosu, and on the sense I didn't abuse you. Was in my mother, my fat what you're going to Pentua, you're going to. Sister, I then cleaning oil, cleaning wine ye. You were happy to what at their pony tree. Sister, now 2 years and I'll be happy to the boat, and I'll be bully for anything. If I couldn't see a warning. Sister, go forward. Among your Muslims, among your Arabs, among your Muslims, among your Arabs, among your Muslims. It's a man being said, you chrome me crown a year and you say, Nanny, sister, Miss Roby, among your Arabs, among your Muslims. There were Arabs and they were Muslim. Among your Muslim, and your Muslim, I said, young or more Muslim, I said, you say, Quran, I catch where you say. Uncle Muslim near Don is a wow. As only young Muslim near a wound done out any fatty tea man. And then just saw your Muslim. One young Muslim, because I made a Quran spell and I will this one. So, young Muslim. Niaba, but the control when you clean or say if your police is on my family call. Niaba, among my family call.
minute dressing. Na me mama da for na botre so on ya botre ntina ko. Na only the onya botre. Bi do mo ye ndi onya botre. Be encheche bia wona fe. Yes. Enye baby ya encheche bia wona fe sister. Ma dia etienne say agent for na omo ndi boy. Omo na mo ya ko hwifo trofo. Na me be chi omo ka. Omo ba na ko mo ka ne kure wo mo tro ye na nke. Bi mbo ba ba se mi aba. Niaba. Oh, ko Europe. Europe visa na ko Europe. Na ha say human rights ni dwuma wo kurom ha say human rights ni dwuma wo kurom ha say. Sharia law ni echi obi a. Sharia law ni enchi obi a. Nka ye foreigners nka ye ncha abaya. Nti ye sha abaya. Udi aka Sharia law ni becho. Unya wo kurom ha say Sharia law echo. Sister, mi pese obi beka say ai. Na de na ai e ho nya wo de wo to ho. Sister, yes, a one year, maybe to go, sister. I, a 1 year, Kashaw color, and Kashaw phone. She send him his sister. And yes, say, a 1 year, and maybe tea has you. Sister makes it up, she means that young. Means that young way, amidation, so sister, my patrol. Only say a do watching if you need none your poor sister. So when you send him none your pay. And I say, one would be a mamma can show say. Nsɛtia wo we enye pe ebia dia me ba ya me benya ne saa no wo ba wo benya ne saa nsɛmpem sɛ adan na ɔkwan nya me de mete hɔ eti wo yɛ de ai me benya be bieye me kasa me ho ntɔm ya na me bua na me ne mu pɛni me ntɔm me paa ye dwuma kɔ off nyina me obia no benya ne saa nti no sɛ me ka kyerɛ sɛ ha nyɛ na so be ba dia me aba me si wo kwan ebetumi aba na ọba nso a ọbɛhunu sɛ deɛ wo nua baa na ɛka no saa na ɛyɛ no korɛ na mɛnyɛ wadwe sɛ metan wo nkyɛ me sɛ memba ha sei no woyɛ me nua baa wonyɛ sika a menyɛ sika nti ɛnyɛ sɛ metan mo nkyɛn na me sɛ memba ha sei mepɛ sɛ ɔbɛyɛ yie mepɛ sɛ ɔyɛ yie adɛn na mempɛ sɛ ɔbɛyɛ yie ba menkyerɛ sɛ me nua baa na wote Ghana yɛ freedom country Ghana ɛyɛ dɛ wowɔ sika wɔ Ghana to say Las Vegas, who was Ghana to say Hawaii. Many of Ghana is dead. Ghana is the from two kind back and move the Ghana air desert. Many of a bit to 7 years more way, your fencing. Wait. Shall you put one and say? Nancy, Ghana boy be a more I say free. The boy say couldn't because of say, but the care when I been to. Car no de kwanya accident ne boy so kwanya ne kai yi ma no ne pa kon was sky bi trailer ye ya nko ba ha si so be yeduma ntini enam san se mo tini boy se kunu free me ke krefuni da so mo ti me si free me aba Arab country there me advice so be ha si bi say Kuwait Bahrain Qatar yifa me aba te be fufo kwanya ha si I said the meaning about ending war. Miss Family Brim, if I was a little. I said, yeah, ending war. A crow wave. Crow when you cry, say the partner for Bobra. And what train in the Papa has it. Then you shall land, now go on to your say. No coupon you there in my phone. It's an empire once and I go by and by nothing but be a fear should be. Now, yes, she was at the chair from who I say you move it from who I say. But I'm less handsome which I see. Now don't miss I side. You about me still with you was a Fatina, Fatina Ghana, and ye do. And as a woman, so Fatina Ghana, crap, I could for so one in Arab country. In Arab country, nearby, instead of the dear cost I say, time, great case of crab, and time nearby, the power sent to do. If there was sent to do, yeah, my ye. Say the in na TV and some nti adan me hunu sɛ favor utie yi a ɔkɔ kopi baby efie kama utie so anko yi na ɔkɔ kohyia bonsam gym aha nti sister Ben ne pɛ sɛ ɔba so na memfrɛ no na ɔno so nka kakra hello mame Bene. Yes, brother. Mame asuni nka ho And come so. na pomu Nyame adomo
now. So Kristo adom ye ho ye. Etro to se boba no. Aha. Ba cho mo anu nko wae. Amen. I was Saudi Arabia. Okay, ka wan sam kire ye. Wo so far na se e normal. Oh, me dear, for me, dear, me kind of cranny some men so far. Obi aha me, but enye easy. Enough for Obi aha me, baby, a menya no eye nyame adom nti no baby a me won dear. Make us me ho to me, but unya 100%. Unya 100% say with even no te Ghana cranka unya 100% sa. What I say na only obi a sabi wabusuani bia ni ha no mu sei na aha no enya de obenya to sa. Ejuma ne de na form because won't me just a seconds bia obey ejuma. Won't na how for 24/7 obeka say won because nkrofo we so omo nai omo anu na encounter mu ye enya de beka atum. It's just seconds obey ejuma just seconds but me the American so be ba ha no ma obi nka se obi ka bibia wontie wie na so obeba na waye de No aba. But I say Ghana for no ye mu bi mpe no kre ye mu bi ye mpe no kre obi wo hono mo beka say oh me pese me baby wo beka say ne ha situation ne ti a kire no nipa ne bedwen say bia o sika na wo ti ya na wo nya no wo pese obeye de Ba me nya bi. obenya bi eso antisa obeka say wo de ho nya na wo ti ha aha no nya bedru ha no ma that day na wo passport wo bibia ni wo nchen ti if say aha kra enya obey den wako otimi nkoma ne nyeye obi ho o we no contract enso ye nkocha plenty kitemfa obi pesema wa enya de obetimi ayede ako aha nye Euro country obi atimi ko bebi oyede ope ana ebi mo nso ete Ghana e ka say yete ha ye gbo ahyawo ne ho keka ho ne ade enya no kre ewo mu saa sesebio ebi mu ayede eye saa me de obi besia Michelle contractors ntenya de amayede Manehunu upie wo kwahe unso bi wo hon mo kupie fie bi ma atete ne yeden edoso o hawo ne dos wontimi nyede entna no ade obeya nso obedwane akwa abonte because the ade ba ko so bi wo ho befra obetua na atete ndoso a obefa ne agent kura wo nya ne agent titi den no beye ade obeya nso obedwane te ne beye o munye ne bibia eye ebe o mbe hana na te bibia etisa sorry etisa no wadwane ko nti odwane ko no efie na wo no abonten no say ye wo Ghana for memo mo abonten na ejo mo de omo pepes aha dan nti nipa beye miensa mienu a no mo wo dan ba ko mo na omo kasa so asa pa adwuma ye den amoti se efie adwuma say na so ati ase no mo pa adwuma tin ye wo ko efie wem na ko ebe 1 month 2 months bi na hwe na efie ne bebo no wa ya emo so na wa san sesa ko another efie fo from obi o ni akora Tia Ghana for you moving just say and Saudi 40 hand year boy show and tisa. Mimi she feel 24/7. Me ko baby and hina me fa ko boy show. Na if you run for so month mo. No, for me dear. Me dear me papa no tata me. And I'm papa no ka me nene nkasa. Sometimes no e wo say papa fo ni bi nye. But you mu ma ni bi so ye ka ho bi. Because what me fa ho ko hye be ma no wagya otra safa ho na ho. Hey, no mo yes ade nso wo ho. Ye ni brade. Ye ni hu sika. Itu ko yes an nipa no pese oye den. Hey. O pese oye den. Wo wie na se amoa and then na wo twa ntro aka gu nipa no. So na bia make say na bia ye wa na wo ye den. E wo mu se ye wo bia ye force am sa minim girl ba ko na ye madam fo. Na ne maame no wo babema. Babema no hye dan tifie o ha no kone na na ho no waba. Ade obebaga ni nya asom twetwe. Oh. What you say? It's me guys one time be no one my musa na me ya de from some for be no so me pick me pick ya na ma me ni kunu pie ma ka one boy ni penny wo fie ho. Na boy what gay ye dwane akosha kitchen na what to mu na boy gina gate me dia so ko video ko boy ni gina do na chi na wo bom so wo mie no so wo mie
ya ni share kitchen wa kopem se the crofo ni nyina ba ya ansa na metumi aka ate me call because one year is obi ani fi one to no kuma boy ni betumi aye ne de opese oye de odi ya nti ya ma no nso bi na ya sometimes ya ka say ya ma me fo ne ha adwi ya mu ade ya mbere ya ho ase wa mre ho ase a crofo bra ho ase de bia ka wo mu say ebi mutumi ya den but ya se but you bra ho ase nso a eno so ebebo ebi mu mo ho so dodo wo Ghana na ma ho so ha wo ntimi ma ho so aha anya de obe umma ho so penkrofo we utimi mo because omo mo fi say bi wa ba no e bia na make sense ye se woni mo bia no na ofre no akoa bi omo hu se bi o ye ni baby say ana ye ni bibi enu ti na ya ye de ya ba so na nti say because of bibi ti na ya de then on so be bra ho ase kakra na emre no so na kakra wu nya ye na wo ye de na de akwa akobọ bra ana ye agency for ni bi so ye o nka no kra ni kire bi obi o be gada obi so koye adwuma hospital koye adwuma aha Hospital. Black away adwuma Arab hospital da Education na ifa na okoye hospital. Yes. Enti no e was say wo ka no kra ni kire ni pa no aha de wo ba ye house help ye nyina eno na ye anu an ye obi wo ho no boso me so ye de ni sika be no na adane asem obi wo na de bia me ka se nya so wunni nyam ya wo som na bibi biara ni ho no ma ebetimi aye de ato obo wo ameka se ko da kra mpa ye kro mo bi nyankopon kra ye ka kra wonim bi won na mo ho ban but se wo nyame a sa nyame no obebo ho ba bibi bia anye de anto me ma betina krom ya almost 2 years now me mie ma no kra mi sa mi sikada eso ye ode beba ofere mani mumpo pati ase nti no eya ya mfa nyame nso nya de enka ho ma me mfa ne sa ha no manya eye by chance ena wa ye de wa be pie ha no huse nti wo bedru a wo de ahobra se wo de nyame so mo ka ho a nyame nso on hwe mo wani mu ngu ase da biada obeka ho mo wa ye de wakọ ye mfa ahobra se enka ye mu bi ma ye ho so dodo na me ye mu bi ma mo ho so too much sure minimum obi oba ha foforo ba ye no ifi okom sana ho kraye omunye adwo no ka samo ka chom san ayo ono ni fie o Ghana no onye se adwo na mse hye na wo ya ka chwa ne ya ka sai sika no wo beda sole aboso me ne ya tam sika ne dia ma ti ya adwuma no sesan aye no ko foforo efie no ko mu no kra de ho ye west osore a wo ye adwuma sa obetena stia na oba beda so wo nyame boa wo na onya ni papa dia fine wo benya ni papa but wo nya na 100% because nkofo we omo ya pretenders omo be pretenders omo pe wasem sa no motie but se nyame ka wo nyame favor ka wo ho a omo ni kraso nipa ne be fere wani so be kasa wo obe ka bibi boni ayede obe ka wo wasem de ba wontimi nya de enkan si wani so what you say nyame favor ka wo de ya fa nyame nso nka ye ho yenye bibi atra wo fi so wonya bedru ha wie nso wonya bedru but se nyame anka ho a obede wakoba cause me de bia nka me mfa me nyame sem mfa ya go mfa me mpa ibo nya because be bia me won me se nyame nka me ho a ntimi nya hwe nyame nka me ho krom ha ntimi because wo se freedom o ha wo ni freedom bia o kwa he wo ni ba bia akọ bibi na hia na bia wo mo musika se o man ka ma enya ade wo benya dem nta wo bedwane fra bonten so aha nte se Ghana ha utu na one because aha man and two of go more about cab you can drive on go more about on and for be a shop bi na don se bia owura ho ana bibi etisa do na 1 2 3 please bet you o pepes way omo from maame ne ba obi wo ho a ma omo be frɛ maame na ba obo be ba be ka bi papa wo na ya ja ma obi wo ho so ye do betu ya ba kwa minim ya dem aibo na ebo ya san again ya man o dem for 3 months and san ye me twa 20 kama na akọ Ghana nti no se efie o de bem ka se efie ne enya kra na but I want to not tell because all free star fee no makọ no another house na wo ko do nim se ne ho so ye den e hotie nti baby a wo no eno an so be bra ho ase na wo dem pa ya ye den
aka ho Nyankopɔn so bɛboa wo ma if you do a wo pɛ sɛ woyɛ de wotwa no wotwa me why me nkrofo me yam kran ka me nkɔ biem me nya me nkrofo no mo nyɛ o but sɛ nyame favor ka wo ho a omo timi ɔne ne kuru tumi tena omo ka mo so omo hu sɛ me papa no mo ayɛ din because omo pɛ sɛ mete yɛmfa nyame nka ho because akwantuo we ɛna Ghana fo na yɛka sɛ aha sɛ nyɛ na wɔka sɛ ai ɛna aha nyɛ na wo de wote aha nyɛ na wo de wote me mɛka no korɛ na kyerɛ wo bɛba a maka ma afa mu di ayɛ den Achiro. ɛde ato wo bɛba na waba because aha ekrom akwadufo ma ha wo yɛ kwadufo ntimi dra krom ha yɛmu bi yɛ kwadufo wo yɛ kwadufo a ɛnkeka yɛbɛwura fast mu wetime gyina wo na so saa na wo ntena ase wo bɛwie na wo sisi adwuma na nafom ɛyɛ obi bɛka sɛ efie adwuma ɛwɔm sɛ efie Ghana efie adwuma ne aha efie adwuma no difference ɛyɛ den ɛwɔ because nkrofo mu didi kakra bi omu bɛdidi kakra bi omu bɛdidi ɔmo nnae ɔmo no ɔmo nkanto mu no dimi nka sɛ obi wɔ hɔ no mo sɔre a ɔbɛn mi po de obi de bɛn nka obi tumi sɔre obi wɔ ha yɛ allow ne ma ne nyu so phone de obi a me ne ne yɛ pepɛsi agent yɛ pepɛsi bo na me ne ne kɔba ne ade nyina otu yɛ ne 1 week na me to buy me bedu a me ntɛ ne ka na me friend agent no na kra ba ko na me sa no de na mama me friend ya na ne papa ne na ayɛ dɛ kyɛ sɛ ɔmo yi season phone wɔn yu so phone papa ne na papa ne te brɔfo papa ne na pɛke yɛ ɛna obi sa na me si me nua no free one no papa ne block me me te ne ka bie me sin dɛ almost 2 years ni o sa guy no went so ɔkɔ Ghana so wo krom ha me ɛnyɛ yɛ nyinaa obi wɔ ha wobɛnya free wifi ebi wɔ hɔ no ɔbɛmo yi so phone but one abɛtɔ credit obi wɔ hɔ nso so deɛ phone no yɛbɛsizi ɛso ɛnti na meka sɛ nyame ka ho a sɛ nipa no ɔso yɛ within ne sɛn nyame bɛbrɛ no ase ama wo sɛ nyame ka ho na nipa ni no ɔyɛ meme ba afoforɔ na ɛnyɛ easy ma me na ɛna fɔ mu but nyame adom tie nnɛ meme ba afoforɔ ɛne yɛde wo nam ha akɔyɛ adwuma wɔ ha ɛde tumi kɔ fiom bɛɛ deɛ wɔ hɔ no bɛba na ma yɛ mmerɛ kyɛ sɛ aduane koraa mentumi mpo na madi bi nanso nyame adom tie nnɛ manya m'ahotɔ kakra wonya na ɛsɛnti but nkakra na nyame ka ho ya ɛbɛyɛ fa yɛmmerɛ yɛn ho asɛ mede de bi amasɛm a meka abotrɛ wonya abotrɛ wɔ biribiara mu a ewie yɛ ɛde mmɔ yɛnya abotrɛ yɛma obi wɔ hɔ bohu sɛ ɔne ne maame no anaasɛ ɔne ne gyina hɔ yiyi nsɛm ano ɛnyɛ fɛ dɛ mo na woyɛ saa no na ɔmu nya adwen bɔne yɛ dɛn ɛfa wo ho ɔne ɔmu yiyi nsɛm ano a ɔmu nya adwen bɔne ɛde ma wo o maame ne ka biribi kora yi w'ani yɛ te sɛ meyɛ ka ma ɔne ne kunu no ɔmo ka me ho asɛm da ba te menyɛ dɛn me mfiw because mepɛ biribi me sa ka saa adeɛ no na mekɔ a wonya me bio no woayɛ dɛn woaba abɛyɛ me yɛmmerɛ yɛ ho ase ne yɛma nyame nso ɛndi anim kan wɔ biribi a yɛbɛyɛ ɛwɔ kurom ha because nyame nka ho a wotumi nya hwee ɛda ase Nyankopɔn sunhyira paa maame ɔnyɛ ɔkɛseɛ amen yɛate ɛyɛ sister Benedicta ɔno nso yɛate na no asɛm Nyankopɔn nhyira paa Nyankopɔn nhyira wo na yɛhwɛ sɛ yɛbɛnya ɛyɛ maame root a maame root sɛ yɛbɛnya na hello serious soul chill Alex Fosu as I'm watching live from Dubai Nyankopɔn nyɛ kɛseɛ paa okay now maybe I text me okay okay hello madam Mepacho, good evening. Oh, the number no. Saudi. To the piano corner. I'm sure. Yeah. Sir. Madam, our friend, me froze see, I'm a frame imo no so I save you contact and I throw imo no so.
Aha. Ankupon shira. Ankupon shira pa. Ankupon shira. Amehe. Mami root. Dion. Hello, Mama. Correct, Mama. Hello. Mama. Hello. Set ni ya city o. Yo, ya de nyame ase. Send na so. Ewade me ama yakonwa. Okay. Echi atiefo nyina. Amen. De wo ho ne se. Ya tietie bia kama. Na no ye ko ye boso na ne so ye boso. Na ya ti bi nso bebre e wo WhatsApp so de wo ka papa de wo ka bone na de ase ya ti ase ne se. Akwantuo mu no emu nsam no edoso bebre. Doso papa. Ye tu kwan ba ye de nya kwan ba abrochiri Canada nom ni America nom no. Nipa bebre eyema wo mu asi wo mu ye. Bebre nso so abrabo ye basapa. Enti sede ye sika de wo se ye de wo se enya ni nyina ye. Na won say ye bibifo no Africa for tuntumfo in general no. Nipa bia, excuse me to use that word, he said. In fact, woman bu ade no sha asen woman emu ade. Ana woman nya ntete ye papa no so no. Woman sha asen woman nya ntete ye papa. Ana breaking home no edoso. E wa society no. Enti ama in all way together no enyama bebre kutia yen. Ana ede yen abesi akwantuo ha. Enti utumi wo se akwantuo mu no ebi brepa. Obeti America. From by make us say ya chino wadam. Oh. Yes, ya na deport no kura wonya akwan ya deport no ko nya nkuro mu kura wakọ. Obeti Canada. Wonte Canada. So obeti Canada so na brabo ayaden. Na ni nyina efa ba bi eyetire. Ya asemo. Eni nyame a ewra ye otwa ato yi eka ye. So ho. Eni ye suban. Ebi asu suban. Etwe de wo kwa etire. Suban so tinyama. Wadra ba ye basa. Enti kakra maka ya so adofo no ma yetu kwan enye zakru so. Akoto so ni nada. Baby awako bi anya ukuro mu Ghana de na wo Ghana ana kofo de ni ekonya wo bia no ese hu se oda obi nsam. Enti suban no a enye no ese se ebo modern ni eden. Ye gyan na ono so obi wo wa suban bi wo enya obotra ayi Arab ni fi obebu na timide chobo abra no ana oni ipa bebre wo operate so bi a wo ni. E ba chama mo fresh si a e ma me kasa wi a na ma ba so mesra mo. Why? Na ato aso. Enye ba ko tie wo mu no edoso. Sort ya se. Enti no esu no de ade bia emo nipa. So wo hwe Ghana kura mpo a nti me ko Ghana me se me mpa akwala me mfa bi da. Mfa broche ko Ghana me so me ho sa no ma ba broche so be so me ho. Na ma e free. Tase wo ko fa obi ba no na wo na ba betena no. Bisa se ni esetete no na wo betimi. Akola bi wo antiti a wonya aye no de oni mo ane se wadidie no wadware na wakotini na waba no abeda e ma me ka ba ko waka mienu sa suma no so de kotra Arab fi fo kuro a wo beka so wo munye. Okay. Ebi say ya wo bi kuro ebi a ono no na ndi kuro mo mra ye adwuma nti suban a wo de ba ye no wo no ne ba entimi emu sa suban ne bi. Yes. And I said, Amaya ni bi so and Maya na aba no nye Arab country ko empo Ghana ankasa yin say per se no. Abrochire for be brain na no ne ya ka awura bi asem yi. Ne kunu kwa e wo ayi. Be ma wona no wo hwa onim so wo do waro no. Akwaje obi akwaje no. So enti say and tramai no e ya ade a society no. Baby so back Canada gay and lesbian Ghana for the one Jim 10. So I say so we Canada I be no nim but who could and fincher and ye may cost no airtime. And teacher say yan mo be a yaman crofon and tell the beer what is any man and no come boo. Now shall say so bomb and I pan on yan sacred and buy our body useless. And tears a bomb by a mouth. And you know, say no, wow, enye. Said you
kasa ye wose makọ se me kope bibia be fie se wo je wo tum se me bai agent yanka no kura nkyere me bai ma be hunu no kure wo mu e kwa be me fa so me kọ fie ene asese me hwe na me sesa eniema bi bia wo bedro bia wo suban asese wo buo ye na wo ye ne Ghana no kwa Arab for country a wontumi nkobusa asuban no wo ho enye ye emfa so na ye nim nyansa too much say ena ya nso no yenya me som no eye giseminya bibi nyame man bibi a enti chase yenya me som no enye papa bi epenimo bi anya 60 years eso maturity kura in Christianity no oni youth no wo mu gwa sori dem a wo bekọ so for kwasi we preach wo mu nkola bebrebe yi ye so for kasa kwasi ada no an wa collect osi abonten a niam ni nyina anya papa so enti yankasa no ebibire mu maamu no enam sika ni bre ene niama hwese wotimi sepu yuso niama kodru tema wo somfo bodam te se de ye pe wo machi wo makogu baabi adia bia wo de ko ye bia wo beyi bi no what you do to so be enti ya kind of people bia ye ni bre niama na ya na ni pa yura fi sa niama no ayepe no wo wetimi wo be wu agya ho one day niama nya ni da so so enti obi biala wo ho samre se yema wo se nyema wo kasa dempeni mfose anobrebre e ma ba to kasa de se sa usuban baby a wudru ye no mo treatment a ye de ma wo no there be se na me ye e na ye treat me say a ma me se me suban na wasre nyame aka ho so ti ase baby a wo be ko bia no treatment no e wo ho it depends on you je woni pa bebre a wo tu kwan e ba Akwantuo ma bedru North America obi ho ba adwuma pa ye de ensa ye onya bi da wokọ me page ayi me ya ware message bi minimum obi a wotime da saa na ne kunu na sori dwade ne man wode nkwala na kosu o be ba na ne yire dada e wo ho wo wa abrochire wo Canada oba abrochire mfie be adwuma twa asese ne wonya adwuma da Yehowa ni kunu no so ya no so obeso ya sofo nti no awarija ye no ya so opoja ya na asan se wo ntimi mfa kwadwofo nya ya ware Bible say Jesus adwaman oba so nkobo adwaman o le wo se wa na nso so adwuma de wonya bi da what can you do oba no won we wo be wunum e wo krom ha so pam num wa wo agu ho yaka bia no nya de a ehia na be ma no nko a na ebre enti se be me enya se nipa be no no omutu no fo a number 1 obeja ya ware ama ne Christianity wa yira wo nyame ani medu ba bi kura no na be ma yi na sabi ebi kura am se da bre no woni asorefo bi kura aye rough bi kakra ni nyina ya oba no abie sa akwa na to ho enti oba bi wo ho a no ye wo jefo oba bi wo ho a no ye wokumfo ni nyina so wo ho obo wa ya say bihia no oba be ye mi ye nso na bonsam obefa no so adumuja sa na be ma bi so etie enti sa na Akwantuo nso so akoye Akwantuo aware ya ko ye bi no anya aware pa ebi so awade no ebon ko enti abraba na ya bo no ensatie du a Awurade edi ma ye no nya ni nyina na ye pe enti hwe wo dia ne tenten na hwe bra wo bebo afa ho a abrabo betimi ayede esi wuye na wo so wanya adanse adidi ase nyame animonyam na hwehwe Kristo enso so wo nyame na wo kwati wo mu a wabrabo difa usuma difa baby a wo beduru bia se na wo kuta suban anya kura na wo nkronkron wo ba wo mu a wo life transformer wo tibi transform o yama me de wo nkronkron asem abamu yi adofonom mesra wo se wo nkwa asori a emane nhawo na chesa akwai te say Christian lie ene ye nam so yi enti ya na ye di nyame so de kakra be wom na aboa ye so ho enti no nyame okronkron wo sesa nipa ebra wani na wo besesa wo so wo ya allow say wo ja wo ho nko ade a wo betimi aboa wo enti yesra mo mo say ye no eye mo nkoso ara mo ntena ho na mo nkoso plan 30 samonya mo de atena ho a eye mamo no mo nkoso sa mamo sesa na mo betimi dia ebetimi dia said the Bible yesu kan say nipa ni bi empataku edufru pefo na ebetimi anka wo ma wo mo wogidie mu kura ebetimi ada won yi wo mafrim
Wonnim etena ebi kura na wo masa ya wo na netia na se wo maami e bia bebi asi na wafiri ho wonnim ba bia wo ko wonnim de ebesie enti mesramo e ho de enya kura wo koso etimi ma wo citizen se de wo ba North America na Europe a wonya citizen card no e ho no ye ma obi enti se wo obo mode aye kakra na wo fi se wo dwetire kakra wo betimi akoda na wo ho aye kuro no nsa yesa yenyina yeti America ne abrotire nyina yenyina yakasa Ghana ye yiye ena na nado awurade mboa no mo atimi aboa wo ma no mo ma na tinye gira ne ho so efin kura mpo me ka me se fin mpo free Ghana ka metu afra abrotire ka otena Ghana efin ko a ye credit kese ma me so enti no wo so wote ho no mo a wo so no because na no dia na ye ka rabi ne madam kan waka masa awura se ba bia wote no ya beji watum a usukwan a wo bebuo na ba bia je watum maami yi kasa wasi ne master no kura no wo fere no onfa no nhyehyɛ no yes baby obekɔ bia sɛ obu ho na ya maya no wo matu kwan no wo mo de wo mo twa to wo mo kwan ho ade se dia set wo be hu na mane because near man wo beti na kase so aho ɛna wo mo enam wo be pie other countries ya saa bebre ya saa na mema ne bi soso eye saa but nevertheless no wo do awurade nti eno nti na ya na yetu nipa fo sa hwehwe nyame se nyame bo akwam na nyame soro ba wo mu a eya na wo bɔ bra bi a enya wo ye very careful enti niama na wo mo de ba no de ehu sa wo hwɛ de wo WhatsApp so a menyi ne se bia ne nyina na ye nokoro na se ne nyina na ya nokoro akola ide ye se etwa no kon sei e ba WhatsApp ye hunu yin because omo video e bai ye hunu yin se ye twa no kon no wosensan ho wo konyem ye enie nyina ye hu yin oti a wo ye obatan na ye mahyew ebi a wo ba bi nko bidie na nso so na ye mahyew efise de nipa obi a ye nipa ese obi a tumi nya ne freedom ene na masase we so na wani awurade atentam enti kakra metimi aka ne se mesrɛ mo a mo ho a mo fi se mo ya akwadwofo na mo ntimi anya adwumaden because obo ho Ghana wo adwumaden wo mpɛ adwumade wan pɛ me ko fa ayi makola bi wo ya sorry ena ne brother Ghana asam na mekan ne brother be hu me na che se wa pɛ masam na so ni sister bi oto obi nche to pan no akola ni sati so oto pan no brother no wa 12 years e wotama ono obi na tie wato pan no sa no nya ya ria dokro no enti ne brother ne kan no in fact wa kasa ni sister no ya nke bi a me ma ne mfa ne ma na me nko so na wo ba akra betimi fie menya nipa kora ene na nkasa ena msenya hwe ma ne mraka ma menya me ko Ghana menya nipa akasa na som no wo bae akola hwe adwuma tinti na wo ye ne tema obedru ha no wanya hwe no anse bo so me memni we ne ya de chop money akọ odidi bibia kama enso so no aduane no apa no wo peso obi na no ama no ye wani mo anse wo ko e pa no no ko 20 wo bae na me so me to pa no de anacha senka pa no no a meme ntopa no nya adwuma bia no wote fie aduane no wakodi dwakora besiwane no akora ye ne den enti imagine say sa nipa obi dada ne so wode na ekọ eyi a mbe hu se wonimade e wo ye clever e wa adehyiam ena me de ne to school mu ena say no oguso a wo ko school je say owie university a obebo brapa na je say esi yie ebi a me kona metumi a ahan no ama na ye adwuma bi e de ama me so ho enti no yesuman no ene adwuma ya mpe no eduru ba bi a ekotia yen enti yamfa subampa ahobrase wo buo kasade yekoku mpo no erokura no kasade me de ba ku petwam na mama adofom so akabi ememre bi na misa na me ne me maame me maame tamale na papa esojani na Efraim buano na nti akọ taxi ni akọ transport yard ahomache be no nan na ye no ma na ekosi akọ ya bara kwa no otutosi se wa no mo sabo no sansusu ye kromfo enti ye si ano no ha ma me fa wa de bra ezi master no ozo no ayo mre sei me shen language awade ba na awade ma me nyansa data na mi swa enso me kai de me ye mesumi di nyansa ansa na kama enya no boko enti me ya na so gwagu odi ekofie ni abeba se dire na me boy no sa no wode ma me na ya na ho we di na so gwagu nya ni wa na wa ha
Okay, what you want come out trim, what did you trim? So, na drew baby and Yamika and one, what me my operate. Said ye David, ye drew baby, no one, why you said you were born damano, they rather fast and wide, what the ageno. And it's what now be fear us and Papa will do a near. Now the old common home, Perfect Ghana, now when yes, and I will buy how we yet do my dinner. Nya but na jumadren kom nipa eye bia onyame be yu dakro na wotu wanyina so no e krado enti wo wona say de na wotime wotime frɛ wo nkrofo no oh ya nya me bone wokura wokoton say ya di wani a ene ye kwa ye bebo oh wo mo ya me kama na mate na nya nsu bi ofie say yi ebi awuo bi ana ya re bi ntime srɛ mo nka mo ma me kodi 2 weeks pe na me mra ebia obu ho a woka obeboa wo am wako sa wo di agent no kura aka ka chen sa wo sra no wo ko na aba wetua obu ho a wona ne kan nyame mpa e bota ye kira awurade betimi aka nipa na koma ama kwan bi etimi abia ama wo obi soso mpene enso ne nyina ha no eye abotre eni wo buo ahobrase odwo eni bi da ho eni da ho ma me na wona ne tie no ne kunu si wo no be da me sra wo Bomu busum no dine egu no so. O de wo ka me ka kire me sama wa ma busum we nti menye saa. Mpesa wo ye saa. Obo wa wuro na pe no wagyan. O mabiem. So ho. Na wo ka so no be da na so ani brese wo ka efe. Ka Ghana ebi kura be ma na ka wotim no kura no wo rente. Enso wo tika mo offend you obekwa nada. O mani hu asana beda. So ho ka na e play nkete sia ne saa no. Enti wale oba maame no ekunu bakwa akoda ye be wi akire no nyensan aba ye betwa ati se emre ho ana de atoso me ensa me sremo ko bia Ghana ni bia obetu kwa so be kombia no wudru kro no mu a bisamre ho mu na siamra no Yes, the question questions are very 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 important. Canada wo ba for na we drew migration say your sponsor wo kura wo kuta wo paper na wo dey ba but wo drew airport to pay more document and say what me go school just to know the country very well so now be mo na wo bisa question wo pay information wunya aboa wo hunu kuro na setena akola ya eternity wase na onim na wo kɔ ne be ma nyem ye so wo kwa na wo pay information enka bia enka amasa anti bi sramo me de manu be sia Ghana fo nyina ye tu kwan be bia na wo tu kwan obedro bia no agent kura so wo kwa bisa se kuro no die ne wo mu wan ka sa so ne na me nyame adom internet ya da wo ma information bia wo pe bia obetumi anya no Google ana YouTube e wo kuro no mu enti yes ye nua be me awrade aka na kuma no de sa program we aba na ye dwendwene ho e bia bi no nya afutuo we ya Komonko no kwasempa komonko ye cancel mo said ye be ya mo beti mo ho ase na maya na mo be free wa aba na agent so obedo wo be kwa number 1 di adwuma na wo de me koye e na say emra e wo promo ha ne say na hospital na mapani mo bi government official bi ni agina mo so ti ase ma obusia fo kwa no agent no baby a wote no ma agent na ti ase say obusia fo ma na ti ase one side document adofonom na for ti Akwantuo ne ye ho popo te se de ye hyensuesi egu ye so to okwa na wamba no makwache no e good pa enti bisram so ma obusia fo no baby agent ne tie baby a wode wo free call wo ma me no wo ne number wo mo nim ne fie wo mo nim ne yire wo mo nim 10% me mo ho abonfia ma obi mfa wo ko baby enkoye adwuma woni botom no way enani bia ba kane na ni pe ni mie ye enani bia ba ye sremo me am yo ba bre we kura me ntukwa wa bra me nim information of the nation so ti ase enti ye momoden na ye ma ye busuafo no ba bia ye ko ni nipa wo de ye ko o ma ye paper wa sign say na yire so sign na busuafo panyin bi ya sign so amfa me nko a woni nyai so one sign dia ene wo nyai so no obi ya ye Ghana fo sro kraka so woni ne ye bibi na wo de kraka to wo no woni sa dia onya ne nya on sign it means say ba bia wo de ko na mo you better stay back it is secret ya e wo mu a ebetimi aboa wo mo pese wo mo kɔ a wo mo nya nkoye no secret e wo mo nye obo wa ya ka se edin be kokora no nkra Ghana fo ya se betu kwa wo kra ba ifo be
fan we nya no kora da enya no kora wo ko akra na ye nhuru nipa a wo de woko ye nhuru ba bia wo kotena after 2 months no esese papa no wo bushia foko no nche ko bisa wate ne nka so wonte wo nka ene ye ba critical no a he wutumi report sa agent no ne ho ba kire no enti mo agent fo no mo bushia fo nhuru nhuru wo mo fie ba bia wo tie ba bia wo pon ba hunu na onye gina mo se wo kwa kodi mfie mienu wo ba san aba na nya fe wo ko wu kane no na ne yɛ nim ɛna deɛ ni bia ba mesra wo ɛne ne nkana so so mfa wo ma wa ma arabo hehe wa ɛnse bibia ɛnse hwe meda mase bebre nyame hyira mo sɛ te bɛkɔ so ayɛ saa deɛ wei na akosi sɛ yɛbɛwɔ so apiapia so me hyɛ pa enti wo so sɛ na yɛ piapia so na bia na akɔdu government official bia nyame soro wɔ ne mu anim na bia yɛ no wasɛm yi akɔyɛ nhyira ɛde ama wɔ mo ɔmo hɔ no na wuo bebrebe ni nyinaa no yɛ dɛn ɛto atwa ebi sɛ obi nya bɔne ne yɛ kunu a ɛyɛ ade a ayerɛ ho ebia na saa nipa no wo ba mfa so kora ma awurade ɛnso so na obi asɛ ne life enti bisra mo mo me mfa saa kwan no so information number 1 let your family know who is bringing you na nipa ni agina mu ansa na abɛkɔ awakɔ nyame hyira mo mama me pacho me bese me bese mbisa request o omo bisa o number me tumi do number na tudwa me pacho we tumi dia fama me pacho matema yo okay mate me da se okay bye bye mama yo busuafo ye maame akasa che bebre ye maame ni akasa bebre in fact nsɛm kɔ so nsɛm ɛkɔ so mpɛsɛ mede ma number no to a patro ma mo mfra na anadwo mesrɛ mo ma mo nkɔfra na anadwo okay +143 77799 okay 99768 mama number no mama number na da screen no so no motumi afra na no bonkomo oya marriage counselor osan so of maame nti misra wo Canada obetumi akosra no e na asore nti ofra na information bia ohia bia no ma de bema wo ma de information bia ohia bia bema wo yenko comment section na men kan kakra na bi mo frɛ me na me frɛ mo nso na omo nka de ekoso nye den enkyere okay enhwe ya semo Bene eno akasa Evelyn I say I'm here okay okay sister Monica as a live from Saudi Arabia thank you for your good work na nkopo so nhira won so na ofa mu na nkofia asumdue mu ene ne yefihye sister Benis and why late I say today I'm late and I brantem eya metro information go community ho eya mo nkenkan Mr. Kwekwasa, good work, my bro. Happy Easter. God bless you for your good works. Yankopo nsha Mr. Asamwa, yankopo nya kese. Mr. Adepa, Pamela. Others of my men speak for me. Waka odi ni na ama. I say how are you? Me ho ye pa Mr. Bene, me ho ye nyame ado me ho ye. Mr. Ama Monica, I say I'm waiting for your call, please. Numbers no me new frame ba me nim me new frame me nim de wo nti wa wo hwɛ bia I saw if betumi afrɛ betumi afrɛ me
Wait me afre. This year na also account there. Let me hear. Share comments. Mr. Richmond Akrofo. Okay, sister Gloria Frey. Mami Gloria. Hello. Mami Gloria, good evening. Okay, good evening. About Chapo Oh, Christo, yes, you not dum. Where pa, it's one sebo na also. Okay. The radius. Okay. Yeah, mamma, no, but I reckon the Mr. Demecan say, yeah, black, a Germany dear, a blue room. But Ubusum City, I bet you I come. Okay. We come a Thomas who cross the Mecco, but Madame say, a mammy. Oi. And I'm say, we know. Okay. One funny domo yaba Unkalano, Nana, as a drink at her. Nanso bibia ye ntoboase sɛ wonni abɔte a wontimi ne ɔmo ntena nti yɛn nuanom a ɔmo pɛ sɛ ɔmo ba ha soso de ehia ne sɛ wobɛnya ne papa wonnya ne 100%. Okay. Ayɛ te sɛ me madam yi ɔno wobɛsele na ɔkyena wobɛhu ano wɔ na wɔmu na saa na yɛ na menkɔ ne nkyɛn ɔne ne ma no kukura na ɔde n'asɛm aba wo so nti dem si mewɔ ka no Nyankopɔn so nhyira pa mame ɔmo nya abɔtɛ pa no ɔmo tene ne ɔmo madam ne ntena abɔtɛ ne wonya ɛyɛ paa ɛfisɛ baabi a yɛfiri no yɛ a yɛba ha mengye di sɛ yɛ maame ne yɛ papa ma wɔ sika nka yɛba ha no nti yɛhu sɛ ebi ne fie yɛbɛpɛ bi de akɔ nti bibia ni a ɛyɛ ɛnya abɔtwerɛ ɛpaatɔ deɛ mɛka no. Amen. 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 Nyankopɔn nhyira wo. Amen. Ɔnhyira wo nso. Amen. Bye bye. Bye bye, madam. Mami Gloria, dosari me frɛ. Me pese me frɛ. Nso wo di ka frɛ ba ko na e gina we so. Hello. Hello, boss. Hello, sister. Good evening. Good evening. No. About your wine. Me Nshira Dennis. Okay, sister Nshira. Okay. About your one uncle. Me share my drink kakra. Na me share oni djuma pa we. Okay, amen. Amen. Mama be kasa bebre nyame share ne pa. Amen. Nyame share no wakasa pa. No kre. Se djuma no. Se ye mu bebre ye fi Ghana ba na ye na nya den se o. But nyame adom. Ebe du krom ha no djuma no ye den. Enti no se unya bedu ha so a na wa bedu. Obeye. Nti kakra na wene ye den. Bibia no Ghana na me obi a me fere pa. Wo dia de hia me se me ko to amenko. But share. Se am ko du Ghana. Me nya hia kwa me de be ko echi. Share. Enya easy kra but unya bedu ha ejuma ne se na ete no. Na wa bre wo ho achi. Because dia obeye bia no nkofo no wanya aba.
nkese obre ho asema wom nyama bebre wo ho omo ye omo behu se omo anya ne yie o se later na wa edi na ohwe o ntime apologize but who ne say wa feel bad na enye so okasa o be kasa bi because after all no wanya ba and you know what you want Only obi ti na o ya ade na enya omo ya ade na enya omo nim pa Enti ye nuanom a mo Ghana nso no ye besere won. Wo pese wo ba camp dia utumi to kwa Arab country because when be den. Wo pe juma member. Wo pe juma member. Kina Ghana wa. Na dia me so wo ba na so mbu ade amane mbra ha. Oboso wo ana. Wo ba na so mbu ade amane mbra. Oh da bi. Obeba ha na wasesa kama. Debi. Oh. Asi ye twa bi mutiu ana. That's it. That's it. I'm sure. On shira won so manya kase. Amen. Oh, me wa Egypt. Obi antwe obi ati wa ha. Oh, okay. Yo. Amonya basa nso. During the enye easy, but sema on say dan me friend na me catch us enye contract. Basa ne de obekọ baabi etisa. But ukona se wohwe na se emboa wa na wo ye 1 month na we free ho. Sa na etie. Na ye jo passport obey ne den. Unua Ehano enye contract nti wo ba wo fa passport ma Arab ni. Dia agent or the way free Ghana aba no e ma wo passport wo ne nchen ko pe bi se wo be tua sika na ma na ewie no say 5,000 or say $5,500 wo tua ma na ewie na de wo passport ama wo what you say pa nti no Arab ni na wo ko ne nchen de on de adwuma pe e ono so tie ase onim say ha na nya contract wo aba 1 month 2 months nti wo ye wie a wo tua wo sika e bia me ko fie aba no see you cobra wo hwe na se adwuma no be ba na se ye ma wa no aba wo hwe so na se nya wo kwa no akota fufuro obi so oba first day na steady adwuma na wo hwe a 1 month no ntumi nti ade chia no a story aka che ma me se we bia friend ne ba yare ana se okoye bibia aba no de adwane Adio. Sanity. Nti no enye easy but obende. Ye mu bebe ya behia nyama bebre. Me de bia meka. Se ha na ya ba no. Oku se den de but ye bedu ha na aboaye. Since amu ya aboaye pa. Oh serious aboaye. Adendi ebo ebi na ebi so ehuna ma. Na wo ye obi na se wakoma ha opa oba ha ebeba fom. Ukoduga na obe camp na nkanda da. Was off a gym. Enye easy. Yes. Obe ya ahomaso bebre so na tese adwuma no pese obeye. Na agent ni na ode wa aba ne so no ode ne sika. Ono fa passport na o se go back to Ghana. Nti na se wutua ne sika ne ma no. Wo betua ne sika ma na wi wo so pe wo de. Nti na se wo so pe kakra to ho asa obekọ Ghana wako. Okay. Nti no Egypt de oba one chakra na enye 3 years 4 years. Ucha 2 years na tese one fa bibia amfofie. What you say? Hey. Wow. Part 2 di ensem ma. Ye nanu no Ghana no. Esere won. Omo ti amamo nka se ya ba na peso mbenya ska na omo beba na omo nye yie. Ejuma na enye easy. Nti no. Se uti Ghana na se kakra wo ye na wo hwe na eboa wa. Menjene agent for de bebre na nka nokre. Ode wo ba me se bia ma me beka ye no. Me bisa ne questions, a lot of questions. Sorry be na wa ha. Obubo bebre ejuma ne ti sen. Ejuma enye ejuma bia
but ube do have you said you can but ube the one you have to do the work and pay him. Kakra also benya now the kushi. Edion. And to be assessed, my dad. Uncle Ponshapa. Be a man anyway, did tell Huna. Oba 1 year. Why can see a 555? Or more a picture or what's up? Or more like I said, just so did there so bro, Hano. But that's in your message. Panso. Amen. Amen. And there is you. I mean, comment section one. Making kind the tier for any bidiaba. I know thing. My mate tell you, and why late pa the more thing after 2 hours, half an hour. Why late pa Sister Frida Amwa. Asamin and Amen. Obaku Sika. God bless you, mother. Mention Sister Alice, they are now say. Hey, okay, Mr. Bedu Daniel, watching you live from Germany. Asemu, Nsem de Bishisha ho. Esther Bauer. Yawa has a mame. We day here, right? We day here. Comment na babebre. Akupo Shiramo. I spend 2 hours 8 minutes. Ewa about 9:37. About exactly 10 p.m. The program baby we. In this will be bika ana will be near share wait to me basuna. My friend nyame adom me ho ye pa me ho ye. Na won so me camera no e call low battery. Ntina we na idom no. And my voice nkwa na better for now. Camera no last for 2 hours. And after that, na e call low. Until right now, the better my voice and kwa papa say ya dey dwumede na bebe we. My lady, were you secret that to? I say because of noodles, Indomie need the cake you become so big that they thought we are enjoying. By the way, we are suffering here. Eddie, I say Indomie no mudi wo. Tina my kese no. Eti mu mama nka say omo to omo Indomie na mo my kese sa no. Asemu. Asempa. Yeah, she akɔpɛ me sɛ ɛbɛfi ase. Ɛha asɛ menya video no baako bi aka ho ansa na yɛfi ha. Bɛnɛ ɔhu deɛ ɔ sister no ɛkeka. Ɔsɛ ɔmudi Indomie o. Ɔmudi noodles ɛna ma ɔmoyɛ akɛseɛ no. Nyame hu yɛ mmɔbɔ o. Nyame hu yɛ mmɔbɔ. Nti mesrɛ mo, ebia wɔ Ghana, wɔ afɛ na wɔba bɛtu kɔ akɔ saa kuro hɔ. Think twice. Dwene ho yie paa, Mr. Mensa. Asɛm a ɛsa na gya ato hɔ na ɛsere paa, so bɛyɛ ne den. Mudi ɛyɛ a na de bi ayɛ sere. Ɔsɛ ɔmudi Indomie ɛna ma ɔmo yɛ akɛse. Nyame hu yɛ mmɔbɔ. Nyame hu yɛ mmɔbɔ paa. Nyame hu yɛ mmɔbɔ. Ɔsɛ so called Araba cannot survive in that country. No question, Pama. And the power Jaidio. Some Mujaidi. Some Mujaidi. I say, Binya a video in the back, na Yabo. Na before I say, we never go away. Me who video be what I say, but na I something which is there. Something which is there. I don't know. Video be what I want to know what it is first. Asana Mabawa. Oh.
video mo be share agent according to title no agent bi wa ha say ya or more treaty girls no I don't know. Well, maybe I'm on kwana mo be hu the ekoso. I don't know kasa ndement. Angela no ni Angela o ka catch that say mimi ni be ma say ya den e ba say the pull mi video no wala mi say na guy no so fi zungo for promo e ba to o say mama o pro o say ni be ma say mi no be there catch me dan buru ba say mi be say o catch me dan duru o say mimi ko so ba ni ya den mimi ko so ba ni ya den catch me dan buru ba say e ti mi sin go Mabiago. Ma we so. Gambaza. Me see mo talk to now. Enti amukọ form du ahere de we omusi bi treat omo. Hwede we omusi bi treat omo. Hwede we omusi bi treat omo. Ma bi person baso. So this Hello mama. Mama, me ba cho program so, oba program so ana. Oh, I'm driving me off my phone. I'm sorry, I may be fee. Okay, and pacho right now the program so nti. Okay, no problem. Me ba cho mate. Okay. So disturbing. Hwe ha o si bi ebu omo na. But I drink and I'm eating. Who get to me and I said, me, was selling every video. I'm just saying, or say, only member of Dama say, me can't remember, don't do what they did. Jesus Christ. We omaka kopie hu na agent no eyo omo sa. Abaka kopie kromo na agent no toche omo sa no. Cheze o dwen ho a wonte ase. Utu kwan yen ka no kwan nkyere wo. Yen ka no kwasam na nkyere wo. Unya kodu wie a na afi ye tse sebi aboa. Na ye sebi tse aboa no. Yankopon hu ye mobo. Yankopon hu ye mobo. Yankopon hu ye mobo. Yankopon hu ye mobo. Video be what I say, but I don't know. Yankopon mo nipa o. Ya mutu kwan mo misa. Just we be our Yami demo. Okay, do. Nothing in Kaja from the Pabos. Lens, my summer here the crowd. And here we are. May friend and Yana be Mogana for some with the M1. Hello, Bene. Hello. Bene. That's it. Mommy. That video now we agent. An agent. Dabi. When your mom more contractors no more Johnny no more one ten. Ah, okay. I don't person chire me. Me person chire me. Chire mu. I did say an answer issue about one thing. What's a bomber more to go on mobile no de Tibema or no de Tibema or any other. What's a member Ghana for members who are animals. And as a guy now or again, or say girl now or one the name and I'm so no more the daddy. Okay. And so some men and all man a pet dying near Jumaya day at the man war. Okay. Yes, and I'm not walking Ghana ni Pagana ni Bema and no book again. Okay. You know why they cast us almost girls in the professional police farm. Because almost want to win it. It's the moment I put them and the best friend police for number the form Marco. It's a agent, maybe I will bone and I say, did you say? When can contract house and can win in a camera?
What I say. And I'm so well no work abontin so a nipa na ono ade ne people say high dan ama o. Esa pay adwuma ma wo ye. Se bibi crazy cra wo se wonya abotere. But guy no say odin ne na nenam so oni omoda ne ade. Enu nti na ama wo ye de obu no o video yo de bebeto abontin. There is you. Nti onye agent and onye agent. I want to so for ne de enye obepie de but ukopie fie bi mu na ukodi say bi ukodi unkwasi asem wo fie for credit flip because you need the best. O ti recho. Ti abonte ne de enye advisable cra say obepie na obekwasa ne fie bia. I was so me because if you for now come no nim say ne ho nso esitie. Akwadufo ne doso dodo. Gana fo bi akwadufo too much. Obi o ho api abonti o. So be ye adwuma nsonso no. Ono a wanye adwuma. Okay. No, if you don't know my high not them. You know say bema beba. You obekwa adwuma ko peska because of say it can't we jana kwa abonten no. On kwa adwuma kra na oda so no say bema beba. Obi on menye because of attitude, because of bema ti na bema via da na no adwane fi contract house. When after want to me show wo satana Ghana. Okay. Because of krom ha no mute no. O ya na e chiwa ya ba won chew. Machauti. So ho say on with me ya de bade yan so ye nipa ya so ya ka ho bi. Ya Ghana for you, ebi ya kwadufo too much. Obi ho betra je otra ma ne ma me ne be ka che so so ko yes ade o we. Okay. O yes so nipa no be ka che wa se no be si atia wa na so be ye ne bia na wonye dey. O mpene star. To the one ya kodura bon to de na kodura bon tia. O pa adwuma ne ma wa ko na kokoye. The bema no kwa na hu so be ha no be we na so wa pepe du fufro na we ye dey. Okọ. Ultimate show so a kwatana Ghana because the krom ha de. Esa ya yanka okro na mu digu ye hu fi no mu gu ye ni masini because of san ya say omo wari omo ba omo wari oku obi relationship is say because you see it here ye ba sha wo. Oh. Eje ya mpasa edu so bo sa bra no wo. Eye ne kure. Oh, I want to say sana omo kano. Say omo makwa abonte na e den bi be ye bi nye. What I say? But we are not kind of general. No, there's some more about to baby or more pepe. I see. Yeah, Ghana for no crown so see a movie si ampa. How is it treating you? It's I say Ubia Sebio or a different a Tabe Maya and Obuke also a Ghana. Ghana ni. Voice on the crutch. And your crow. Ghana. Say you say last year you this year. Last year, move about this year, more not a chroma shepherd because of KB. Emma, through one of the Nasa, Emma, I need to mission Mr. Neade. Yes, it's Cynthia Momo to a place for any goom so much church, or much if I wow, baby, I win some contractors, then you move one show. But on 2 was I done a woman don't bet you up. Catania Ghana for Kwao. Different countries, wouldn't be person quite a day. Nigeria for it. Ya becho nti so wo fie ni na anya kra tena musa because if you for na wo nim se na wo nipa no so ye dey etie nim se na wo nipa no so tie tena no so be bra wo ase na eja wa ye kakra o 2 years no na wo timi nye bie ma na ko kakra wanya bia no na de akwa se ebi mo I kasa asem we enya yi de but meka obi wo wa sika na ye de ma no onfa nya de papa obese ne poto okay asa ko jina ani ogwa no wa obi wo ho free say obi a shata de papa de no de yi stone ta de shi chucha pictures to Facebook ne ha na ya at the end no na 2 years ni 3 years no obetena ha no fa so bi amaso omo wa Ghana so no obi send ni sika mana na wadi sika wadi ade no so ya be kasa afa ho next program ebeye next program ebeye ebe mo a mo tu kwan ya de sa de di o mo so ba program no so very very important pa na wadi sika no dra de preba time kra subam boni kan oje wudi nti no tani asofofo ka ho bi ni e di nkofo sika asofo mo di because oje wudi nti no de ni sika ma o ubedi obeba Ghana na ni sasa abesi fo so na ne sa obi o minimum bi a
obi won so maame fo ni bia ya sere mo sika no wodi a bi meka ho kakra na onya the moment wodi a ebi ma meka ho ge bia menim no je nifa so obetena 2 years akira na maame di jiwe achana papa jiwe sika 2 years ni nyina ya kwamwasa betena kurom ha wa hwe empty esi minim obi yedi ni sika ma oba empty oba fie empty one city kwa mama no yenye sika ne ban so at least ya mo hu se ye brands na sika ne ya ye de ye de ama obi kura wa ye adwuma wiwe kura ye betua ne ka no na adane asem ya asem so ga ba ko minyi me tene ka chama toda 4 months ni ye ntua ne ka ka ne atwetu asi so na no maame ne kunu ne ma trogu so abro na almost 1 week na maintain nka ofra me ya bro na titi no ani odwane ye tabam ko fie fufuro okokonya fie fufuro mete ne ka ne yase wo corporate so hono ento ni yenye ya disika ne ba at least ya mo hu se ye bre ni yenye sika no mu ye mobo kakra sika no ma mo hu se ye wo sika na ye sika ne ye ni bi sika no ye ni bi Ghana for man ye nya akwadwesem no anya ha na oba bebo life o krom ha oba wontimi mo life wontimi ko ye uti ta de bi e de be mo wa hye no we ninja de be mo wa hye no na he na wo ko awko ye uti ye be mo ye ninja ebi na esi ye ha no this year ya omo abonten ni bi no ni be we be bia me we ya ga ba ko okay now am say ye so wo da ma mo say ye fa e no wadwane no wa ba ye ha no ye we na o so wo ko ye ni ti na efie na okom na okọ eniti na ge ba akọ so outside the tin boyfriend that was ho no mo na mpa kasa aba sa video no cry e me ya se me delete ya o de ma hwehwe na me dia send o okay okobo ni tinti no ge ne ba na obopun ma boy ni nye de e bi ti ge no wadwane no wa ba na okobo ni ti no wo bo ni tinti ho no na omo mo bo ti ni se mama nyim bi na o se ma nyim bi na bia because of the quarantine no mra no mede Gani be done an name acid. Oh, a chrome AI. Is it this year or last this year or so? Acid now be a sure good that place for Cocochino. No, yes, I did. You didn't go to hospital. And so some make us say, who near Bontina or contractors and Casaki, one was so good here. Had you in Kento? Kenya de Ankabede, a bet to life or life goodbye. Young fine see your pa, ocean, them mobile life upon you. I hear now back up. Utri nsumpa uko be wakata so because untimi nyi utri ho makyerɛkyerɛ wo maame ne kunu ntu ko ba ye dey tika ye nto ye bo ase na ye de ye mbrɛ ho ase ahobrase ne hia abotre we man kunum die abotre me de bia ma se ma meka abotre ye nkoso anya abotre na enchen wona fe enchen wona fe nipa ntena ha da nipa me amese me ada metumi na afifia ayi besi fia omo pe wasem debi o mesu because akra no me ba na akra no sakatekete me fa ha no tale me ho fa no tale ti ada me kodie efia ha ayi besi wa ha no o bra ho ase a me ma me tumi bibi no bia o kasa na se metumi jina na me hwe me se ase de me nim kasa tumi hwe me se ya wo wi a anko me be ma no e me no me jira ho nyi ansama because me nim se me pe bibi itu no me say ye dey am bra me ho ase a me sa be ye dey ebeka wuti me fa gidi nya dey e fa nya de ye nya botre ye mra ye ho ase ye mu ade ebi nim kasa ebi nim se na esi ni panyini e kasa ebi nim se na esi ni panyini kasa ntino aya wu be kasa ai e na wo se nkrofo we di enye sa okay ye mpese ya omo ho no mu nya meto mu no omo nsa omo meye dey e ma meto mu so enti no yamra ye ho ase na nyankopon na nkasa nso obeboa ye bibia ye pe no obeboa ma ye nsae de aka edase nyankopon hia pa ti ye Ghana for me ma no nso na omo krom ha no mo hia Ghana ni ba hunu se hunua hunu se hunua se bi onye wo ma me ba kora na oye hunua se ne obese treat no oye hunua at least mo je na gina ni mo enye nsuo so wahunu obi o Ghana for me mani go home ya drivers obi o hope say o dwane fra abonten no na bia o baby o so wo dwane free krom ha na bia wo wo na bia person free fia wo timi tina krom ya wo so dwane kwa anoda
we say titi to wo Rabe no de ko sika wo be che wo no aso wo nimu aso kan hu sa ho kire na ato wo nua na nti na ama na ye de abanista so wo hu no me ka ba ko bi esi ye ai no ka pu de am evode ba ko bi esi ga no furu ba bi ba na rabe ni sika wo boy so be ji ki so ni sika ni ade o so be ji so ne be dance na kan me kwano to wa na odegere ya de ombe ya jinisika nyame ncha de baby odure na ge no boy ni yes o si anasa ga ni ye we no na ga ni sa car boy ni the ye kan say the wallet the card the bibia ni papa so de ko ba bia hyem na ge insaka so ya ni papa sanka wo sa be ka bra ya so bra mi nyim sa ga ni de man kra so wa ye ni de opesa wo ye na wie and no so nsa ka wa de because woni papers obetimi aye adwuma wotimi nye wotimi nko ba bia na so make say na ka ofa no na bia wodi ni sika nkwanpo na ka woni na anye bibi ma na anhye na nka wo hu ye no ko be frɛ wo say oh nsa ka wa de we be de bra na beji empayfo ahampayfo na from me empayfo kroma asa na boy ni se kasa de aye ye hu se uhuru obi a oye Ghana nye hu so yo nya onye o ma me bakla at least oye Ghana better say Yankopɔn nhyira wo maame onye akɛseɛ nso ya asɛm na de ya asun na ya maame bɛne Yankopɔn ka ho okay yo bye ya asɛm course no ba na eba another call okay hello But our network in engine so let me try you. Hello mommy. Hello mommy. Amen asuni nkan Pacho Kristo adom no koye na wo so ami adom ebi abako Nyame ase. Mpacho ayi wakane say. Ayi na mpesa meka kakra fa. Okay, yetiu pa. Akwantuo mu nsem no. Yetiu. We kasa for Egypt. Okay. Ejuma no me bra pani enye easy. Okay. Ejuma na enye easy kra ntino. Ye be stress me nuanom ma no mo ma yenya abotre. Omuma yenya abotre na yemfa ahobrase emfa yen ejuma no. Me se ameka se me bra na de me bae. Me bra de me bae no. Wan fa ncheme oji sika still me da su tua neka. Ode me bae ne 3 months pepepe no ofrim na yire na ije. Me ne okase na yire na ko Ghana busumi bia oda meka. Busumi bia oda meka. Meka se me passport no ode ama ne sofo se me tua ka wi ansa na. Ode me passport na den ama. Egypt ha juma no se enye contract. Enye contract obeka se wo ye na 2 years wakofie dabi. Nipa ne de oba obetua neka se 4,000 na utua 4,000. Se 5,000 na utua open time a obetua wi a o passport no so eni wo nchen e wo nua Ghana ni nchen. Okay. Maybe se me passport na e wo me bra yiri. Me tua de ka wi ansa na maje. Wow. Wahu. Me tua ne ka wi ansa na maje untua wi ya onfa amaw. Ha no nso no una mana usro. Una ma usro police nti ha ye mpie. Obepie a na bia wo ejube ma wo holiday aso a wo kofie. Wo kofie so 4 days ne so ya na wa den wa ba ejuma mu. Egyptian for no nso no metire ebi nye me ba me first one na me bra dem but me call villa no ba na me twi dan ho a me chanta frɛ ba na me twi dan ho a metumi twi dan ho na me ame hu say yes me twi dan ho enye easy me free ho ode me call ba bi foforo na ntimi na me samba ba bi a me wei me ba en kakra sa na me de to mo ncha me de anya afi enye easy ejuma na enye easy de ntino
Yemia yeni na yenye. O mu say Ghana adwuma wɔ Ghana sɛ nka yɛmba obi man so sɛ yɛbɛyɛ adwuma o. Ebi ni hɔ nti na yɛaba no. Nti me nuanom ma no ɔmo ma yɛnya abotrɛ, yɛmfa ahobrɛaseɛ, yɛmfa nyɛ. Ɛna yɛn maame ne yɛn nuanom so ɛwɔ Ghana no. Si yɛde sika no ma ɔmo a yɛsrɛ wɔn. Ɔmo ngyae di. Yɛsrɛ wɔn paa. Wɔn ngyae di no. Na ɔmo keep in mind na ɛnyɛ easy. Metie menwo baako mpo. Mesisi ade a ɛyɛ me no. Ɛnyɛ easy. Nti imagine sɛ wobɛyɛ adwuma wɔ ya na wobɛnya kakra ka sɛ mofa nto hɔ ma me anaa mofa yɛ biribi ma me na wobɛkɔ fie na ɛnni hɔ a bra pani ɛbɛyɛ yie ni. Ɛnyɛ yie saa. Ɛnyɛ yie nti yɛsrɛ wɔn paa yɛpɛ wɔn kyɛw. Wɔn ho yɛ mmɔbɔ kakra. Wɔn ho yɛ mmɔbɔ. Ɛna yɛn nuanom na ɛwɔ kurom ha sei no ɛne agentfoɔ no wɔn nka nokorɛ. Sɛ me brade me ba ɔka nokorɛ kyerɛ me a nka ɛnyɛ no sɛ yɛwɔ ha yi a yɛbrɛ. Ti wankasa wo nua na ɛde kɔɔ saa kuro hɔ. Wankasa wo nua. Mia me nua me bra pani. Wow. Me ba wanka nokorɛ ankyerɛ me sɛ ɔde bɛyɛ adwuma si a ne sise. Ɔba ɔka ne dɛdɛɛdɛ. Me kura me ka sɛ memba. Me se memba. Me to me obi a me mpa Akwantuo ɛna maame no kasa ya na me sɛ okay nyɛ hwɛ mɛba ɛna me bae. Me bae nso a ɛnyɛ easy papa. Owu yɛ ne krampo deɛ ne kankan ne yere no. Ɔsɛ na so na me brɛ wu. Ɛne ɛnyɛ easy. Na mfa ne easy wɔ kurom ha koraa. Ne nyina Nyankopɔn na ɔtwɛ yɛn so nkakrakra ɛwɔ ha sɛ. Me bra nka no koraa nkyerɛ me sɛ me nua me de wo ba betua me ka. If you hold them but me betua me ka for 2 years. Papa wobɛyɛ adwuma wei saa na wode atua nipa ka for 2 years. Ansa na wo so woayɛ bi anya bi. Na sɛn da bɛn na wobɛtua sɛ ka na wie ansa na wo so woanya bi. Na wobɛkɔ fie a wakɔ. Ahe na wobɛnya mpo. Na wode ato hɔ na woanya bi. De akɔyɛ adwuma. Wanka nokorɛ nti agentfoɔ na ɛde nkɔfoɔ ba ha no. Wɔn nka nokorɛ. Me nuanom maa no nso ɛwɔ efie na wɔpɛ sɛ wɔtu kwan no. Wɔn ntwe yie. Sɛbe wɔn ntwe paa ansa na obi ka sɛ ɔde wɔn tu kwan wɔn bɛkɔ wɔn akɔ. Na Arab country di nka metu me nuanom bi afɔ sɛ ɛmo obiara nkɔ Arab country. Arab country nka metu me nua afɔ sɛ ɛma ne nkɔ Arab country na ɛnyɛ easy. Adwuma a wobɛyɛ no, ɛdan a wobɛtwi ɛnyɛ easy. Wotire yɛ na akɔnya madam bi ɔyɛ good na ɛno koraa mpo no asɛm wɔ ho. Madam na wobɛka sɛ ɔyɛ good no koraa mpo no asɛm wɔ ho. Nti mesrɛ wɔ mo ɛbɛyɛ a woyɛ ɔbaa a wode ade si wo ti kɔ akyi a wo ti no ɛntu. Ɛmaa na ɛwɔ kurom ha no nso bɛsrɛ wɔn nka wɔn ha mu ntom kakra. Na kurom ha yɛama sɛ wobɛfa bɛrima. Woyɛ ɔbaa ka wɔn ha mu tum. Wokɔ Ghana a mmarima na ebi wɔ wobɛnya bi. Na wakra sɛ wobɛ obi man so abɛyɛ adwuma. Woba na wosan de kyekyɛ. Na wode kyekyɛ. Saa na yɛnyɛ ne saa. Nti wɔn ka wɔn ha mu ntom. Waha ontumi mmɔ life. Mebɛhyɛ adwuma 5 months ni. Me sister baako Benis ɔsi Mercy kofie na yɛ nkwa na ɔde ka. Me kofie a me hu dia mekɔyɛ. Me hyɛ adwuma 5 months ni me nkɔ ofie da. Because me kɔ me hu ade bi a mekɔ akɔyɛ. Nti me de bɛhyɛ adwuma mu saa. Ya semo. Me ni bɛrima bia wɔ ha. Me ni obi wɔ ha na ka sɛ me bɔ life akyerɛ no. Me bɔ life akɔyi. Na waka sɛ wokɔ bɔ wuti. Wokɔ yɛ wo ho sɛ wokɔ na police chiw sɛsi a nka ɛyɛ mpo na nka police ne kyi na nka ɛde wokɔ na straight mpo nka ɛyɛ meya baabi a ɔmo san na wobɛkɔ akɔhyɛ ne atete yi a wosan bɛfɛ mu ansa na ɔmo de wakɔ Ghana no ɛnyɛ easy. Ɛnyɛ easy koraa. Ɛnyɛ easy. Obi man nso tena ɛnyɛ easy. Ebia mesu sɛ mɛkɔ Ghana. Ɛnyɛ easy. Ebi fa ne good, ebi fa ne bad. Ebi fa ne good deɛ, ebi fa ne bad. Da me tumi me deɛ. Minya nka mekɔ Ghana. Me bra mpo nte sika ne so. Even ne yere ne mpo nte sika ne so kakra no. Ɔka kyerɛ me sɛ da. Ɔsi wɔnte so. Ti metua.
Who sika for 2 years? Dabe na na obetua wie da. Enye easy. Obetua 4,000. 4,500. So I don't mean the nya the kra $5,000. Hey, Egyptian. Egyptian from Ghana. Eba Egypt ayesen. Ticket ne visa ayesen. the wankasa unio. Wankasa unio pe na you say. Hey. Enye easy. Erade yesu mo nipa. Enye easy kra. Yamfa na easy wo krom ha. Wankasa unio. Yamfa na easy. Na wiase ne sene so no. Ade a obeye sika obeje enye kwan pa so no. Betua so ka. Ketua beba wo so no. No kwasempa. Enye easy. Se nyameka so otua wo ka asinduabo. Yankopon ka so otua wo ka asinduabo. Waka ni agent for no omunye careful. Na nye hwe wo be wo bi a na wo time nso ye. Medase. Yankopon shira fa na nya kese. Asemo. Edin. Hello, mommy. From me, Baba. Hello. Yeah, me pacho my busy kakra bet mama nkasa kakra wa. E bacha mate. Okay. Me nua Ghana content. Sesi ayesi agent for. I was put no. E bacha jim. Jina baby e maye. Want to have some kakra because I no. Pacho ti me kasa. O kasa ne break ti jina baby e kakra maye na yenti de wo kana se. Yesrewa. Me pacho si a ote. Afi de ye pa. Me catch me Ghana for people say. I have seen over. Yes, agent for no more kind of correct. And also so yes. Okay. Because agent for no more kind of correct. Omo de ejuma obey am musika show bodom no. Omo yi. Enti omo kan to say no me edin ana say dia ejuma say na oba be. Okwakoye. And I think Hanoma, and yet one go school and get a degree or bed now, how and 10 years over me. And my best now, of a bill quadrant, your mafia once. And I want this Pia, who was come up Pia once, almost 2,000. Hey. 2 what we asked, you know, what? Bacha wa yini break pa. Oh. Ediane a wobedi wa obeto obetia rent e wa abonti hono start 2000 nyina no uti ne wo fie a 1000 na ye je okan na wo pia want ska obe spend na buru yeah, wo fie papa ye de I know ni nyina me hu say nti ani kwa say ebinu mo fa sikani bre no mo nyare kwa abonti what is ebinu mo sikani bre pa. Because of say, Nini friend I can tell you say, Omutia 2,000 to Orofia or 1,000 because of 2,000 it's in any break or Ghana for this kind of bread. No, I Jania Pia Bonti. I didn't and mean quite Uba from Hano. Madam found one found an uncle buy an account yamming qua. Until you also won't buy and so friend I miss a one born now won't call Madam Nakuma now intimate. What I said 1,000 now would you? Who poor one and I said, the coffee now with the coya, then I will bump pay and Yami Bashasu. Now, 2,000 now, how could you? Who bet your rent? Who bet Takarashi? One I'll bet Toy Piani, and I will quit you must all bet your Lord Faint. You want us
titini nyina from the hwese ani fie ni nyina enye pe ana epe obi kro ofie kwampo a obobo ne sika no bet upia bonti life na obobo no obekwa akopọ bi esanse o sika nso nti na wakopọ ajaman enu ni ahyawo no sisi a wokodru Ghana na osu Saudi Arabia na video bia ni da osu wo fere kwa so obeka o free Saudi because of idea omoye omodare de okompa ti na fi o so be pia bonti because of 2000 ebinumu de ebinumu de ye treat some badly and no mo pie better fana ya sikani no mo di pia wanti and I abusi afonso afia te bia an mo mo fi say abrochre bi na ye wo and they bia if you pressure also Is you. Pressure na kakra we have Munja sa suban no because me wa hanum to see am we me 2 years and so scam me e dey fi kwa me kwa entini nya hwe ha abregu what I say nti pressure na omudi to ni pass wa hanum no aha nya enso wo fie no tama mi wo fie no obia ampo ni pa ya me fa so me ba hanum nya na me for 3 years ka omu tia me ka me ejuma Ghana enu na me bo anu kakra ansa na me ni die me bibi obi afi ungo so bedru ha obi ari ni pressure adi betu so enti anu de efie for na omu pressure adi oso omu ti so kra omu ti so sa pressure na omu di ma omu ma wa Akwantuo ena binum so send this car ma me for bo so para wa tam scanner ko di won ti se ne ba bre wa Akwantuo na wa tam scanner ko ti sa amu de e ko ma omu nyina bra me da sin e di sika kranti echi Mate, yankopon shira pa. Mrs. Ebacho, why you free ana? Menfro. Stella Zoom. Ebacho you free ana? Menfro ana. Aha. I said I went to Niger before coming here. It's not easy, and I take my plane in Niger. Okay. Mrs. Peso Basso. Stella Zoom. Ebacho, sir. Unnim ne channel na or ye aduane ne otu mbaafo say ne channel na is so awesome. Aha, nti after program no betuma akwa ne channel no so. Aha, awesome content ebeboa wo. Aha. Ye frɛ ɛyɛ Stella Zone na waba program no so na ɔno nso wabetu yɛfo. Isa de arɛ ho. Ɛdiyo. Hello, Mrs. Hello, Mrs. Yeah. Yes, oh, my imposter, you know. Me show computer this is. Yeah, hello. Christus will be And council, Mrs. Then Patrick is saying. Oh, Christa, don't be able to now swear. Everybody is a Christa, Amen. The Michia were her phone in a no one with you. Na me show BB. So. I said no project in some patcho question, but I will be sorry. I was like, I be found now to a mufo. Just I didn't. Maybe I send you now. Let you know about sourcing the brand. I'm running you. Just I hope send the brand is a try and son. Oh, because modern day slavery power. Modern day because it's in here. Any a tonton your woman blacks. Hey. Agents in Arab countries, your brothers and uncles. And it's a form of slavery. As we are fast slavery, ya more policy no. Bibi say no, but you should say the Western world no will see it and speak up. But younger Sakura say if our leaders are not speaking up to us, how do we expect? Say the Western world because Obi was watching the first one part one. Lady Bakuka said, Madam Catcher say one ko sisi dem obi pia ne fi. Obi na brasan so. Against you. Let me see na me kunu na wa hand. Let me check me kura me could be say.
on TSC or say, I don't understand. Say, with all these resources that your country have, with all these resources in your country, these people are on me because those people are very wicked. This idea. Woman, me say, Uncle the 5-star hotel, plane ticket, everything paid for, Dubai, Uncle. Oh, because of how those people they just don't hate. They say they are black. So they have hatred for everybody else, apart from even what I say. Entino, I am not me sister say ya. Obo wa ba ku bi say the madam kun no dampo no kwa ho to 20 who met me kun yent me nyame she. My heart really breaks for these women. And think I see Ghana penny for the middle day. I come see you so I think we done. I say no. Maybe person me front row seat because yes him say on my na me srayen say on my anya me srayen na just say moja woman innocent blood see I can say woman innocent blood because they are blood and sweat they are toiling in that country and to God will hold that against the leaders. Because my resources say it's like as a resources and I made my after the papa no me. Unza as after the unza I didn't was saying I bet no me. Because you bet me bobia me and locking us them lady be sometime go see your mom and I say the boss no make advance that's a money person repuno. That's it. All these things. I will make leaders in Manu. Prestigious university, Michigan, it is a prestigious land in America, prestigious universities na omumako. It mean they make a mechanism. Obi wo if ye set. Obi wo if ye bebre na wo option anka they won't go. Bebre na so enye de any man system is go bebre na so wa e yesikeni bre. So it is say na no video send was sebe. Be o baku obayi meme bi jane na ebu opienu so terrible. Me see audio ni bi buy me see already we see Arab foreign men no omo mu dey sequence me see etimi ma e say omo timi ma omo nkramai no Amo rather sequence for bre omo call for and now we can a celebrity na celebrity scram na koni e yo mu say ya na wa hey yɛbɛbɔ sɛbɔ nti no kyɛ sɛ menyaaeɛ a kyɛ sɛ nea wobɛnya bia me sɛ Ghana deɛ sɛ wo starte bi sɛ aduane kora mekɔ deɛ na meka kyɛ me kuro me sɛ me Amerika te sɛ Ghana nka meka ɔyɛ sɛ kama no wakyɛ si fie anim kama no wakyɛ si fie anim ɛtɔn kakra a wobɛnya no because obi wɔ hɔ a ebi nni hɔ obi nni hɔ egye nni hɔ ɛne nni hɔ ne nua no gu ne so meti ase ne nua no gu ne so nti obi so wɔ hɔ kɔ maame wɔ papa but maame ne papa asɛ nkɔla asɛ ɔmo wo yɛ kɛkɛ excuse my language as a Christian but papa phone has a sperm donors I'm shamma. Yeah, okay, yeah, I'm just dating him. My mom is so banning. Into a shop of me, good man, so put me on your mammy being so, or not in my welfare and fun of my way, remain. Tis all do honey by every Arab country. Oh, this yes, when your was up on ya. Young boy, bisa one chain. None the bunny moon sweater or sweater on a side young boy. Yeah. So wona se wo kwa ya wobetimi ase bo won kasa wo sika na wobetimi ase won kasa because obi onu ani nua be ma onu nua be ma na me nipa se nipa no yare yansa na obewu ati de na ko yare e kwa kon kasa obewu kura kon kasa mesre mu nua me nua ne sika me de che no na se ye ntiso ana ebutu fokran entina se because so de ne ba no na ne ma me enu ya wo mo ne kasa enti aden Obaka Benebetina. Me see, Ghana, yes, judgment shall start from the house of God, but they be an enemy, and I'm meeting up to Radinka, the continent, and Quebec. I bet Ghana. Me see, because it will be any did you go for them, did you order foreigners? And so she yeah, Tontoya. Hey, One Casa Union. Yes, and also do why establish it.
nti sɛ wobɛhwɛ ne yɛsu wɔ bi ho kyerɛ na wakɔ no wama nnipa no aba wo nkyɛn na watumi aboa no na ɔkɔ Ghana nti mo nso mo ni na hɔ na mo nsua mepa mo twɛ me deɛ me no menim nea mu kɔm nti wobɛka sɛ wo sister wode onim ne ɔka mo ni na hɔ kakra bi a wobɛkɔ wo nsa bɛnya wode bɛyɛ wo business no wobɛtumi obi wɔ hɔ me sɛ wopɛ 50 cedis wopɛ 50 cedis wɔ hɔ a na noma no me ne wadafo bi kasa ɛnɛ me mo ayɛ deɛ ma no ɔntumi ngya hɔ nti ɔso wɔ bɔbɔ sika mo sɛ 1000 Ghana cedis koraa ɔstarte yɛ food business aduane no ɔno sɛ bank so sɛ himfa o ɔbɛpɛ taxi bi na ɔde gu no ɔkɔkɔtɔn lunch amɔ so ɔtɛ enti no wɔ ne nyina na wɔ plan ne wopɛ sɛ wokɔ fie a wokɔyɛ na wode aboa wo ho wode aboa wo ho because sika no ɛna wontumi mfa wo sika nyina nso nkɔ baabi fa ko na sɛ wokɔ fie ne yɛdi ne nyinaa wokɔ fie ne yɛdi ne nyinaa ebusua bi wɔ hɔ a mesi they don't know who catch them come nim sɛ ntro na wo ɔmontie koraa ɔmo catch wo na dora na wo nti sika kaka yɛ bisa na wo hyɛ da fa ho twɛsɛ nti ɔmontie wo na wo ni bra wo bro the asofo wa na so sometimes because wo say Christopher yɛ bɛgye nyame di a yɛ di nyame do titiri yɛ ho te sɛ ebia me nuanom no ma mo na sɛ ma hwɛ ɔmo mekɔ bro sanjem ana me ma mo so wo benye bi na obɛbɔ mo for but they are not your responsibility. Dia me de dia fa me catch me ma me see ni nua me ana me ka me so your family they are some of them are so lazy because me wuni enti a wo me uncle 30-40 something wo sisi wo so wo betumi aye adwuma na wo si ho se wo nya adwuma na me akola na me mre na me fa you know it does enti no me pa mo twa so na ma go foreign countries no adopt some of the mentality not the bad ones because okoi se one who don sapan ekodu Ghana na wokọ na anye yi a the omo be srew waso be hye so ba yakra wa mo omo dis kana nkasa mo ba kasa o zika no apa anye we enti no make sure say you are taking care of yourself because what's the point mo be bre na wo ho mo be ko Ghana mo gudu Ghana ho na yade nkititi bi because e bi mo chisaw chemicals pa ya de mo di ye adwuma chemical bleach ni ade na wo go and no a man be Arab countries no in 5 years 6 years to come no say be na year there will be a rise of cancer. Oh, the chemicals somebody here to set another gloves to crown me need to say be more why your mom gloves me ya sure it doesn't gonna make up the plastic bag any hair bag na rubber type wo de obenya ntama wa ntade ni be wo kwa tititi wo de rubber ne hye wo nsa na wo de watade no watititi ndada no ntama go na wo de achichire no wa ni say gloves nation because gloves from tom eti bebre na be ko Ghana no na ye before kwa nka skin cancer nya ade na wo say nya ade a wo ye ho abrofo ni na ye ade na mo skin nti but then has chemicals a ye nsunti eti bebre na be ko na liver disease kidney disease and this and on the one so you know say ani de eye nyama wo mi ko wu enyama wo de clean na wo me it's a radimu because some go funny they are only mutu wanting some go funny and men can nada mutu editing and you know and a sister be can no kwa no bro once odi ye carpet more you know you musi jimmy una woni because you see am as a wonsa show manu and we ha on bet nya ka wonsa and you ye bia bro once ya una woni bro once ya kankan na utimi nya uti didi mo we se na utimi du fie baka na wo hu ne wo beye but obo ho timi kwa Ghana na enam okoye ye bunu kwase nti set oni option bia wo so ye den wo so samba back because what the tare na why nti omo ni na ono omo ni kom especially o musika sam because adia yes adia nkofo we kom ye mo twitwom pana o musika ubekwa kodu Ghana na wosi obi mfa osika nya ade ma wo na chese sika no wa ye ni papa na wo samba wachi wadi wanye wadi why nti na wo samba wachi nti omo ni na ho wo so obi na ma me de we ma o mini hwi bi ma me de ma o unia ba na say wo hwe na busumi ma obi wo nuanu mo fie na wo hwe na busumi be ma ba kunko si adwuma ma ba kunko si adwuma
this it is a dwuma bi te say aduane ye me see Ghana kwa dey set unu awon mu si fie nim kra ye beto unu efisi fie nim na say at the end of the day no kwa we are 20 Ghana cedis kwa ubenya so what I say 20 Ghana cedis ubenya 30 you can ubetimi nya bibia daily no say unu obi a wo spend too much mo nsabe koma nti po bi say unu anu na mo dos na wo kwa no nya kwan try say wo susu ba ko wo anu bi o wo hwe wo no so ne dafam obetimi esi odwuma bi you're forceful no susu no de bow na man nyina megu so sa because at the end of the day see if you kill yourself for them now oda ho pa ya da they will tell obeka se wanye hwe amom the question pa obeka se wanye hwe amom nti mesrom when your opportunity now go Ghana make use of it, make use of the money you are making say ne be your own son ma wachi na wa treatment aye di wukum na ebi mu dwane na ebi mu prostitution na jail na chese etinyame nti mi de me nka me ofutu obi pa me si Ghana leaders for the enti mi nko manse enti mo nyina be kwa ko fesi so that say enti no one cause because say oh yeah asem no they know what is going on no see koba fia no mu fie mo what see koba you know so girl see koba even you crack say sometime ago video be surface say last year they turn blacks to Dubai. What did they do? What they turn what did they do? Nothing. So what I say no me na make say leaders need the hope be any go nti any into ya dwum wanya dia mwe bia hope be nti wankasa no fa wodwene ma wani na ho because bibi tu omukuku na body ni kra Ghana embassy wo krom ho die nti ne me say why do we even have embassies in foreign land omuni mo modwuma nti ne o kan embassy ko Kuwait na fa ye ma ye nuanu ye maame no eho hiri omu na Ghana embassy atani omu back on ye nuanu omuni mo modwuma omu paper ne kura ko na ukasa wo koje a normal dia no ebo din our passport kura uko renew a tia obetua no wa enti me see ayasem enti nke wo se Ghana embassy se ne o ma je me see na no te na me kwana nzi a me twem sometimes go mo Ghana me twem na me asase bi pom de America for see o new embassy no so no set our countryment me hwe sana me bi me say is it the same for Ghana for ye wo krom ha say so for Washington is it the same say ya mu hwehwe nimu so embassy baby I was say nipa no onipa ne life ye danger na waba no and say Arab for no create me embassy wo beje because embassy say wura wo kro wura wo enti no I was say ko munya even baby an extension of it to keep enuano wo ho no just to keep them safe na nka bibi enya na nka wo de oman no wo de say mo nya hwemo mo ka mo de kunsan ko mo back in the oman but omo mutu ni a bueni baby oman na reject you so the entity so what your man now me the ofi Ghana no afa ho adwe wo ye dwuma bi say na wo fi Ghana me sro so nyame mu ye benyame emfa wani nto se bi asem bi beto ama panin bi ana say yi bia beka bia ma wa hwe yi a ogu just like that nti omo mani na ko na ka kro mu be no mu ni be so mo time so na possible so omo be kofie also go be disikechi mesra mo chemicals na ye de mama mu di ye adwuma ne mu di twi adwaye ne mu di twi ban ho ne mu di ye se no de buy the mu ye se ye nipa o bu ye se moa they will buy the harshest chemicals for you to use what you buy doing say usika na but what is the point wo bu dem na wo usika na wo to mean spend it sika ya so so wo pa ni o china na wo hospital and then na wo ba ni say and then na wo ko ni say wo ko do sia ka wo ni to me ko me aso wo ba wo ti and yes when akidi what is then sika no ba ya bebre ya pa unyai yansa ben pa already nanka ben so at say ento mo ni na ho mo contract so na say you possible say opetumi akofi wonya bibi o de be sha abrabo na se a on sha se Ghana so kwa wabo set me de nyame moy because nyame de make no nyame emo
They have to say and also share money management. They be a say before your problem no. They be a before say your problem no say money management. We bring now your business minded. When you go with your first to a pesca a legitimate way, right way. But as who they over risk and so. Nti bon say na obekọ no bekọ ni skanashi na wo so samba back ebeshia nti no awrade mu na onshi because sister idia o kese onu akasa ni nua bebe abomani na America kra no kra wo ba eyi kra plane ticket kra ya mo ticket kra ya na wo de wo nua ba eko Aton ko enslebu ate kakasi edi ato ne so aton na ọba ne nso so ebi mu nsoro nyame o ebi mu nsoro nyame koraa ayana mi hu ni ayana mi hu akoma ko de bia me ka me se be ko dusoro a ene nyine be bi se rade se bi fo na ye ne fa sa suban no ana ya de bia ye de boy because me ntia set me ntia se me see Spanish fo mo okro he obetimi akọ 2 bedrooms no ọma bom ho beye 20 and go 2 bedrooms ni and omu ye adwuma yo no de bo omu so bi omu yin krata o and because obi fi Mexico ba woni say minia oninka ebi mu kra sacrifice omu ko Mexico cause smuggle people into the country. Wow. I be anyo mebushi nte Opa, they help each other. But in the bay before you soon ye buying tea. Adwinfi Because one casacre, Nakauti engine on Nomaka slave trade rooms and we were selling each other. That is the case of this woman. One casanimia, one can't tell him po. This is the issue we're going to face. And was a tracker at also. Was a tracker as the so for the plan passport akwakodin o mbezi business so for the price of oda so for didi obi ho de we so for kai so for no person ji we hwia ewie enti we also say na make say me bomb na make say me nim say ni nua na ba be wu no o make peace na baby a wo hye ne say nye baby pa na wo nua ba we de bia osu a o mbetwa ne ma pa What you be sure me bia wo no o mbetwa ne ma nkasa emma nti no me nyame nhyɛ o ma no nhyɛ o nti menim sɛ enye easy because nyame bi mu pe bi mu yɛ mo da kom kyɛ sɛ ebi mu ɔmo yare kora yɛ mfie ɔmo bi mu kyɛ sɛ obi wɔ hɔ yare a nyame abɛmu a eduro kora yɛ nto bi ma no nyame amemu a na kyɛ sɛ obewu am ya tena kyerɛ sɛ akokɔ nti no erade wo sɛ nyama ladies ko me see bebre na kora na nyɛ ni nyina na ebi ɔmo betumi aba ahante ɔmo tumi nka femu ni me mpaya ne sɛ na ɛyɛ ɔmo akoma so adeɛ a erade de mo a ɛbɛboɔ mo erade fa no ɔmo no mfo mo nkɔ Ghana asomdue mu because it's very very heartbreaking. It's very 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 heartbreaking. So ọmaya nyame nka nyame hyerɛ nse ye obi bia ye obi bia maybe ye di ya pon me se Ghana ya ton Ghana ye ya president for ni go ye yi omo aso mo ya ahwefo won say obi timi si company CEO ye CEO keke ya president ni nyina ye hired CEO omo nyina hired CEO amaton because Argentina, because you can say be company or America, taxes are bet charge you to open to mimi a Ghana and I will say to Ghana about be a company or taxes are bet charge you. But one Ghana could be a company. Where China afford to me for you be or Ghana. To me deep bonnet to me kumita or Ghana. It's me young Nsem near Chiomatu. Ya Chiomatu no or my buy so tia. Or my buying to me small representative, they will even threaten Ghana. Or to me will give you in the form of loan. And now sika yebe we acho. Now every time we be a Chinese new veteran it gets to the government, or the government will do something. But it might be me, whether it be Ghanaian, Nigerian, no that's your home da drug trafficking. Me say I do a better say when I went to the Enfakobu. Your program be with TV, so you're locked up abroad.
Nigeria for you lock you up. Say, oh, you two are Asian country. They sentence your life in prison. America for president by so obey why you be if American citizens, some of them were some country be, I don't know, say Indonesia said sentence life to prison, you transfer prison and not America. Or America no, on the sentence no. Or America, yet too small, yet me manage 3-4 months, they releasing. But I before they get sentence, a life in prison, was a new queen. No one is speaking up for us. Enti mumma muni na ho na buta enti amkoye no mumre mu ho ase obetimi kotena ono ane ma menua ho timi bro na ye na yakayaka dia obo se abai wani nyindu bebi na so otine ho a onu so die sua de so enti no misra mu mumma muni na ho na mumre mu ho ase na ade ye makoma so de no nyame enye ma mo se sika na mo hwehwe no nti mo ko ho no se mu benye biedi no nye kakra mu benya no nyame nam so enhyira mu emie kwan ma me de me kakra no waka no no se braset nyame nhyira Answer so Mrs. Bacha Stella Zone eten nka no. Wait one akọ ne channel no so. Subscribe to Stella Zone. Oh, nneɛma bebree nneɛma papa ɛretwɛn ɛwɔ ne channel no so. Nyankopɔn nhyira mo nyinaa. Yɛka sɛ yɛbɛpɔn 10. Isi 10 abɔ apa ho. 10:36. Wonderful. Program no so ayɛ de paa. Ma menkan comment no na yɛnhwɛ. Kɔ comment section na menkenkan kakra. So this is outside. Okay. So the certain and beyond sadness. I mean Monica. Grace Nelson. I say it's very difficult, but with God, all things are possible. The Papa Mel, also for me, I will not run away from contract house. It's very bad. Arab country is not Ghana. And I am Miami B. I say let them be truthful. Serious. Maybe so show me a memfra wana. Maybe nso yɛ another marriage counselor. Let me say be available. Yeah, some a mesrɛ mo wowɔ hɔ a your last program ɛyɛ ni about this topic no. So will be can browse na bɛka na obi nsua adeɛ because I don't think say we will ever come on this topic again. Yɛbɛkasa for different topic ho. Next topic ɛbɛyɛ ɔmo a ɔmotu kwan na yɛdi ɔmo sika no. Ɛno nso no yɛ the next topic. Menim sɛ nkurɔfo bebree bɛba so aba abɛka ɔmo story. Na awerɛho. Sɛ woba bɛhyɛ sɛ kuro wei ayɛ adwumaden na obi adi wo sika. Ɛyɛ so terrible. Ɛyɛ so terrible. Stella says both your brother and his wife are heartless. Yes, indeed. I say at the position, I don't trust anyone. I say I keep my money here. And it's a bad idea, mommy adepa. A bad idea. A bad idea. Bene, it's not easy, but God is our helper. Cynthia Mwakon. Also, I hope people from back home are listening and taking up notes. Yehovah. I say adepa, even me cry, I'm home. It's getting to 1 year without going outside. Wow, what too much if you 1 year? Wow. Yeah, my wumpy. What should them 1 year? Stella says how much is she paying? Send her one can say Tiamo. With a borage and what I fancy. Maybe as a 5 million, more fine, but boy be from maybe 3 million to maybe 20 million. Whatever within that new amount because so serious so. Touch mu na yɛnsa so ntua mo ka yɛ di a ɛnɛ na yɛafa mo pound. I don't know. Sister Vivian say sɛ wa Ivan as may God save us all.
Vivian Pongo. If you are not determined, you can't stay. But you know what you want. So just get focused and work. Ramadan is on the way. So wahala. And among come once I'm in me tete pa say Ramadan na be so amutumi yɛ adwuma 24 hours. Wonna. Mami when can say may the good Lord protect them. Toka sansa. Azam ɛyɛ asɛm o. Shakala aduma. Ɛno so deɛ no no. Iso be kyerɛ mu yɛ nti aseɛ. Shakala aduma. Ɛno so aseɛ ne sɛn. Yeah. I say was it because of money. Hey Ghana for Erade. Mr. Osei Kwame. Sister Madam Lily, I say I'm late. Why late pa? And then so fine. You see how they cut $200. If you are my budget. But I'm a benne. I say na Stella don't say this modern day slavery. And no question pa. And no question. Mr. Benne. I some people are just disgracing us. So, because I say, hey, who, Josephine Yabua, it's not easy. Dolly Beda, as I went to Nigeria before coming here, it's not easy. Frida Amwa, God bless you, sweet sister. And I refer you and can't understand the language. Oh, so sorry. Frida Amwa, it's true. Benis Insha, upon all the money the agent will take from you, they don't do for your residence permit. Okay. Omo just ask any area, they will not go for your residence permit. Omo mwa ma wansa nka. Hey, and then go for so mutimi adin o. Go for mutimi adin pa o. Frida. Okay. But I say if you want the permit, you have to pay another money after the $5,000, which if you are not careful will be fake. Be careful. Some go home and couldn't return to Egypt again. Hey! So my heart, Obaku Sika. The Papa Mela, I was sure my madam boss Cora try me, but God didn't allow him to do anything to me. Hey! Yes, sir. Omu pay getting mo de mamu na number some so de mo ye na seka ho. Wow. Doggers answer, travel and see. I say more life is not easy at the pa. Adepa, Asemo. Obaku Sika, God bless you, sister. Mami Lily, what Stella Zone is saying is very, very true. Mami Lily, why you free? I'm in for one test me. Opa so about so I'm in for na. Also be kebi chere. Aha. So why you free? Na so bit baswa. Let me call you when be kebi chere. You serious. You serious pa. Adepa, God be our helper. All they know is money. Lady Comfort. Only God is with me here. Cause 2 years now, no hospital. I was sick and still working mercilessly. Oh, these Arab people are more than sorry to say animals. When you are sick, no hospital and you work. True lady. I mean Lily, I say, true pa. Hispanics can pack themselves in a room to save money, all because they will get along and have each other's backs. um Lady Comfort, no, sorry, they are typical Emwa. Mercy Boatima, I put all blames on our leaders. Ghana, we are indeed lost. That's why I can't listen to Ghana news and updates from Ghana. um Lily, Mami Lily, I will pay. Metia. Lady Gobe, Shakala is her name here, meaning house girl. Oh, sir, Shakala. Actually, I say housemaid. Wow. Oh, I'm not home. Oh, okay, Matters. Don't worry.
Mami Dorcas, bro, that is how they call us. They call us Kadama or Shakala. Jesus Christ. Mami Frida say yes. My father have money, but now I'm here. Oh, Papa was counsel on Fimo. Bibia be fine. Couple betchen when we Mami Frida, I'm was Ghana. We have problems. Mr. Bedudane, I don't blame you people. I blame our leaders. They are the cause of this. God be with you people. I mean, no. Yasemo. Yasem pa. Yasem. Read them, my mama home 15 minutes. After 15 minutes, we did ready and baby. So 3 good hours, 17 minutes. There's the last time I hear tackle this topic. Nti obi bi kan ntem yɛnka ho asɛm. Yɛhyɛ sɛ panyin mu bi tie. Obetie na ɔno nso de akɔ parliament na ɔmo discuss because ɛyɛ awerɛhoɔ o. Sɛ wote wo man mu na yɛwɔ biribiara na kyerɛ sɛ nneɛma nhunu Ghana no nhunu. Nyankopɔn mmoa yɛ. Nyankopɔn mmoa yɛ paa. Okay, Maame Afo. Numbers no, maame hwɛ. Bɛnnɛ, maame hwɛ. Maame hwɛ. Ebakyɛ wo number na ɛyɛ wei no, last number. Mehwɛ. Last number 23 no. Cause Bɛnnɛ for no mo dɔɔso menhu. Bɛnnɛ. Maame Frida say Canada is not like that. So God help us. Yɛboa. Maame yɛboa. I say, oh okay, Bɛnnɛ. Hello, Maame Bɛnnɛ. Hello. Maame. Yeah, no, because you see Ramadan Mudia, you see Ramadan Mudia, easy. And now for I is the human because and we didn't get kind of first and go for Monaya, a man on encounter. Okay. So, the Ramadana on Nantem, over Salentam so. At Ubid now, Nasa, we cry mamma, my fast to jail, you need now be sheer. So almost nipa 15. Nipa mienu. Sisi again po Johnny tipa kwa na mebo se ebe ko na o ma fa ko mo fa kra dia ene. Ba so be so se na kra no. Betimi aye de. Ate because o mi Ramadan na because na say ya sorry anopa. Obaye adwuma, obada be bi anopa be 5 6. Na at least by 2 3 wasole. Eno so be ya de san ko pin sa anopa be 4 5 na so na wo san ba beda. So, let's make now 2 hours, 3 hours, now between chancing. I don't know. It's easy. I am be on dance. Yes, see area by force because say it meet na ya na so sa chuma no. Chuma na eyete enough for. Obi ti be because say we fear chuma ti anya de ni ade eyede o. And now obi ka hospital. Why? Oh, ya fa unko. We are looking at the man, Memeti, na make us a gas is a shame, and young mea, hospital ground from your cookie. Gas in men, Nimin, some men say you crusade patcha, so I'm the year Juma. Yeah. So many year Juma. Gas is a shame you, hospital. Yeah, coffee panado. Yeah, the air granny panado. Yeah, down. Is a panado, they will be there. Panado, and no near dry at the Maya, number pra. Say, Nanka is a biobese, or Sanka me, we are doing Kwananka Yashame. Why? Yavami and Koma Misakra the air Juma. To hospital the young Kobe. Oyale yani Panado Diamo, Oyale, it may see a Quadibium say. Yamukan and Bema says, see, I'm in Yale by heart bad because me bath for the Namayale. It made me bath from a young woman to Granami Susama Pocogana. Because a Jumano would she down now. Sikanti. You would be Sikaka crowd of you and so our giant baby I have a pee.
So who if you had one day, you will pass the way, dear. You are someone a pop. You are someone a pop. You know, Yanko Maya, but tell my what dinner. You better so I man of say, Mrabe. You better go and one affair, and one affair. They are. You better call you, Madame Monty. Yamaya would. Oh, my God, then I had the best a Jumano, a deal, a day. The grand as more one Kayama how. Kayama Peshi said, Dino, more can I a Shagala. A said, Dino, the friend, Shagala, and Colana, young person in Babamin go away. Only the critical was on Tabo said in some case, and me said, Dino, only on concern. No more said, Dino, a Sanya friend, Shagala. But if you go, ma. I almost penema, almost said like almost from the one Cassancasa within a bed. A bed from me, the Diniagas and Dinagas and Pomo, Benedict, Pomo. Almost said in Passa, Tinonyami, my own, Tinene, dear, I would train it here, I would train. Now, and Naja, and Brano Swan. Yakodia, Yan is a umbra soon, a person can hear my uncle, and an and no son, no pair, a Simbiaka, which on tra. And there was a open. No servant, vaginal tantro. No more when I study over a crumra. And yes, I'll look at crumra. Which I mean, a boa form, why and oh, my what then, ya. Any about try bit to mean crofo, ya, Travidasi. Amen. Amen. Asemo. Men can't comment na. Your fire no isi. I mean just me, but I say what Ben is saying is very true in Egypt. As I told Evelyn, even if you go home and say you want to come back, what they will say is a Ghana is no good, so be there and make money. Nisha favors our friend too quaint. If you know you are Mama Ba, if you know you are Mama Ba and Dada Ba, don't try to travel to Asia countries. At the Papa Mel, I say, yeah, Ramadan, no rest. Dr. Sansa, bro, can you imagine I was sick and they took me to hospital and the doctor told them to bring my urine. The next day, I gave them the urine to go to the hospital, but I found the urine container in the dustbin. I'm off uncle. I said, hey, Lady Comfort, this Ramadan is making me sick by force. I looked myself for 2 days. I looked myself for 2 days before they took me to the hospital when I was sick. In Shira Fever, they are also first class in Kwankwansan. If you tell them anything, it will spread to the whole family within a minute, and they will call their family and tell them, who am Wenipa. Yeah, someone. And I found the urine in the container and asked the madam why did they throw it away. And madam told me the doctor said my urine was plenty, so the doctor took some and they brought that container home. Hey, ready is penny. Na ọmụ ji bibi aka nka na dị na ọmụ ntu ngu ẹhọ na efie mu na ọmụ dị ba. Well, Ghana leaders are wicked. Mami Frida Amwa. Aka 6 minutes na ẹda n'osi. Ẹdi o, ntọrọ penny. Ọmụ ntọrọ so kra nyefe. Ọmụ ntọrọ kra so nyefe. Ya asemo. They are liars. Ntọrọ mu twa die.
Be careful what they give you drugs, because they will give you a drug that will make you work until you are sick. Monyɛ careful paa. Maame lady na ɛkasa no. Maame ade papa mela. Even tissue koraa, if you don't steal some, you will not get some to even put inside your room. Doctors, I said then I frowned my face for a week before they took me to the hospital again. God have mercy on us. Evelyn, good night. There are no see. After 5 minutes. Abusuafo Nyankopɔn nhyira mo sɛ ɛnɛ program yi second one yɛde bɛwie na moaba so. Nyankopɔn nyɛ mo no akɛseɛ. Ɛnɛ moakasa paa. Moakasa. Nyankopɔn nhyira mo. Nyankopɔn nhyira mo. Ɔnyɛ mo no akɛseɛ. Yɛde ano si. Yɛde ano si. Nyankopɔn nyɛ mo no akɛseɛ. Nyankopɔn ka mo ho. Ma mo nyinaa bye bye. I say I still one cry, bra. Yeah, asɛm. Nyankopɔn ka mo ho. Adepa you didn't WhatsApp me. Okay. Nyankopɔn nhyira mo nyinaa. Ɔnyɛ mo kɛseɛ. Amen.